wasie nsa moso nsa meda wasie one twentwen kotwen krotwen ba atwetwabu a woda akoyam o okofo bo okofo tachi wafo akwaku bedi akoyi okofo temtechia wochako temchako bramo Israel no merema mukufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai na yakotem techia ye da wa bramo apiafo Amen sisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji ye ntata onante fo nante amre na motente a wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansententen fre sadako kwampresu numasu oje asuo kutwere asuo poma pontumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel ade sedom nante asase pese so twa ya ensuo mpanka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwate nwere okwafa wo kwate ti de adi mumpoma ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani mi nyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bomrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokoko kentinka kantamanto kukwentumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twedi ampo bade o bade nyame kese Jehovah Shalom peace ya sumbi hallelujah amen adofo mo ya jinkwa mezi ya jima na mo sumfa apostle ko ajima enam ni mo de ahiemu nde ye be che nkwaje sem no fa wo de wom na me so me fa me de bia me ka mezi asem no eyesekan yes me ngasa me kan kra twa me de twa we ma obu mfumi ne mo kokom ya wukro tititia ye enwadru obade ya we mfa ne wo srangu ye nso amen no deliver your spirit every to me apam biara mo babia ya we di ade no se fo nsa de ho timisi ya medi hin wone maso no man nkunu die franka no wo ye nso na samba ye nchen ya ye nim fo ne atimi adi asem so nkunim papa mami ene topic e ba na mu odu wi anwaso ne tie na fa wo die wom topic ni se Gyae Anibre boni eni nsehunu Gyae Anibre boni ni nsehunu hwa won ya wani bre Anibre bi ho no mo asa papa na ni abre so ba ni carpentry work onya enya boni Anibre bi wa papa na ni abre so we oba ni driving o drive kama enya ni boni na ni abre wo na dwuma ye no so edi obi ye kuafo na ni abre no kua ntinu Anibre bi wo ho na enya Anibre na ni abre so ba ni kua wa miana ni do ni nkurumafuo na ni bris e wona dwuma wo ye no ati dia ye kana say by na topic ni say Gyae Anibre boni ni nsehunu obi wa na ni bre boni ni krachi ni wasan di nsehunu just service my brother wo dia na make some around topic ni mu odu wow Gyae Anibre boni ni nsehunu na ni bre boni ni nya achi no die ni nsa kan konfa anya de pa odidi nsehunu nsehunu so wotiam ya hwe no anum tv no wadi bre boni ni achi nsehunu na wodi wadi bre boni ni achi nsehunu na wusa di ka ho o wa wiye eno ba de mfa ne senka ho topic na e ba no o si Gyae Anibre boni ni nsehunu nsehunu obi di nsehunu obi so kura ni bre boni Anibre boni wa anya wo di ase obi wa na ni bre ade papa na ti aye Bible ni mema quotation wa quotation na bakantie the book of Proverbs 17 verses number 1 Proverbs 17 1 tie Bible verse number 1 Bible ni nkasa wo twerɛ konkosi na kontomwa wisia asumdwe wo mu no yes na efia for the body a ye gedan wo ko ho aye mumma wate kontomwa wisi asumdwe wo mu no yes na efia for the body a wo ko ho wo fi efia wutimu no sabi mpadua sa wutimi na unya auto ho wa prenya de bi enso antimi anyisu wantimi afa nya de papa ade kunu wantimi afa nya kontomu awese asumdwe wo mu no twa kontomu according to your size oh yes twa kontomu amiamia minim dabi twa kontomu anya wo style bi se wa pompi macho ade na wo di a kire gidigidi no
Ahina di ko wie. We di ko di nsen hunu. Oba dia fa ne sen kan. Amen. Wo ko bu nkrofo no scan dia na ade ayo. Nye nsen hunu. Menga so obu obi di scan ya de pa no aya de papa o. But ni te obi di nsen hunu achi. My brother, hwenu wendi nkwasi asemachi ma ho ankwakire wa de da. Because the topic no ti aye. Emu do ma wadwe nya sharp. Ma me bia ne na menye. Wate? Bia ne na menye. Da bia. Eje na wudi ni hina oni na mi. Ha? Wo get ya he. Aw ko pedro. Wo get ya he. Aw sa ko pedro. Now when you charge na utuaka na sense can we so get so am wow Anibre boni na yawo Anibre boni ebi wasofudio nukulem asofufie so for wo tena no asam a na Anibre obi Anibre nyonko so for wananum wo pastor wo study na nu so bo se Anibre nyonko eti wade bu anyanyem atake dabi o ti dia me kana se wani biri nipa bi a epiefiri wanum yes wo Anibre fo so for Anibre church member wo nyim nyansa so for Anibre wa church member so for Anibre member Anibre church member obey pe wow to anya ba mabonsam a obey beifo so for beifo oba de fa ne senka o mi adwe hanu no TV no try Anibre boni nti na ga ne ehu ye nwa no what does here Anibre boni nti MPP ni bi wini o friend we o wini we MP woni area oye MPP ni wa wini nti obi ti area o wo sika obabo area o si papa na wa wini ni MPP ni to mo area any sini bi so wini e wo area bi MP enso akwa bi so so mo de party ni bresam mo de amobam mo ya na kwata mata de sini president so dem any SD ni living ya we for ni gidi kokwa so dem mo te wa mo sankrofo we mu a se papa no wa no ye NDC and o wini seat we etinka me develop area so me develop ni mo nyansa utie mi anu anu TV no woni brade ani bre boni na yawo ade na wo yo mamba po na wo hwe obi how say Anibre boni wanya wo topic rasi o to fam wi na be hunu se asem no mu do Anibre boni no wo yo obi aye gidi no wani mrade a nipa ne wato abama no so ye party B nipa so ye party blue nipa wo wa fam dia ye no but obi tie area o se papa no te seat ne so no o ye party green nipa nti enya de obebo area ho no owo mo betimi dia boa pa sa Anibre boni we ewura abam yes aban na abo amfu awura mu yenu nyina wo mu Anibre fo wo mu Anibre fo wo nti Anibre na se woni bra abre wo Anibre fo adeda wo Anibre fo wonim so develop area mo nto aba ma ho to ko develop area ho no so so a enya do beto aba ma wo nti wo ja ma ho na eden e ho ne se wo Anibre fo wo Anibre fo wo ma me ka kira wo Anibre fo mandro ma no wo Anibre fo wonye Anibre fo anka anya sa odwi o mani nyina ho bom baako yes area bia sai area bia yeye adenti anya Anibre boni anka mo nya sa mo wiane mo di nsenhunu achi eti Gyae Anibre boni ni nsenhunu Gyae Anibre boni ni nsenhunu mami ka se mi cha papa quotation mi quote ya ni tie quotation no kontomo awisi asumbe wo mu no ayesi afia nsamsam ya dan wonya hoto wakofa die bia beto fie na aguahuna mo hwe o papa bi kotu aduro ya na wie ye kade abai wo fie ho no ene ma we hu mo ho no emrante hu mo o papa Anibre boni eni die abetum wo fie ho nsenhunu bi o papa bi di ya mami ka se mi nchira papa bi di ya kai mi papa to min kai kura 1978 na papa wa kai bi ye friend Daxon yeah okay Daxon okoto pijo koto pijo Daxon na Daxon ye chawa wo mpe debi et bien bisa yen kam ni be chawa de bi wa eti setetefo ni bi me kan 70s 90s 60s no so obi koji sika duro koto Daxon a enye jimi enu ajimi a because ne hwe ka saba and so papa wu no ja Daxon a no dia na be sika duro Daxon sika duro pijo agura petu o ka bi ne fa na agura petu yeah aya no yi ka si bi aba na me fa nchira wom okay edi se ena wo so nya brade bi wani brade bi edi nsenhunu achi etam ka mbe sa ka no hwe o hwe na wutimi fa nya bombo bra sa ka na wani abre wonne no wo ba na wo kura ko ya karakete wa ba no ebedu tam obenyini sa wo no na sa ka we aye chanchama edi se o ji schedule di to sa ka we ya Anibre boni munim nyansa obade mfa ne sanka kan wonu TV no fi obade achiri kwan
Contomo we say no can wasam no. Cut your coat according to your size. Yes. Contomo we say okay the book of Proverbs now. Proverbs ne can say me at quotation na me quote in 17:1, 17:3. Okay. Heba bu me 17 verse number 1 no. What's in contomo we see asumdwe wo mu. Was contomo we see there wo. Asumdwe wo mu. Contomo we see asumdwe wo mu. Yes na efia aforibody a. Ya aforibody a. Wo kon ho ayemuma. Ewom. Asumdwe ni fie ho. Debi. Mante bre, mabo wa bre. And I'm a body be obi 2 years. Ni bre body binti. What be obi? I mean, can say me Papa, I'm only read the book of Proverbs chapter 8, 28, 20. Proverbs 28 verses number 20. Proverbs chapter 20 verses number 22. Proverbs chapter 28. Verse number 20. Was it there? Onipa no kwafo. Was you onipa there? No kwafo. Onipa ya no kwafo. Ni shira bedoso. Ni shira be there. Ebedoso. Dinu kro wadwumanum. Dinu kro wadwumanum. We onipa no kwafo we shira be there. Bedoso. Ebedoso. What you mean? Onipa pen tamanya no hono. Onipa pen tamanya no hono. Ne ho nya tototo. Ne ho nya tototo da. Ah. Titia mi ani blaboni ti ebi nya woto. Ani blaboni. Ena ma wakwa sakawa no. Yes. All implications in e wa kire no. Ena ma wo branda no. Obadi eva ne sanka. What jis wakokum ma me agiska. Hey, my brother. Ena moja mu oduro body eva ne sanka wo mi adwene no ma bo se me nkasa me nkyerɛ sɛ 28 Proverbs chapter 28 verse 20 Proverbs 28 verse 20 was wo ni pa no kwafo wo ni pa o ye no kwafo na brabom na ni shira bedoso ni shira carpenter so ye no kwafo carpenter work ni ma wo shira bedoso eri di ho bia o pente manya no ho tele ni a wo pente manya obi di material brew ehu ya na hye material ni bi ho ye tototo akwai material ni wotwa ene wanya afoso nya bi afoso ni brade afoso nya bi verse 22 afoso nya shati wom wani mrade ga besa afoso nya da be na be pamade e be wi abobobi aka se material ni nka yeni da ben de bia material nso da ben ena be pamade am obi aka che se material ni nka yeni oso odi padan wose oye dan oni pa ya no kwafo oye no kwafo no ni shira bedoso dan ebedoso ma me hwedi sa bia ka sei enya me patcho me ba kwa Abraham ensa obaba na odi bia pam ebe so shirt o se na me pam shirt mfama da be na be bi bia tade neba orma be pam atira nkaye nka da bi do pentamanya no hono so ni pa no ye tototo so ni mradia anko bi mantiri odi bae anka bi ka hwe ka bia obi papa kwa jiske do koto e hwe ka bi obi papa hwe obi papa we jiske do to ka we there be satam no obi papa to we 5 obi papa to we 12 obi papa to sanye kas we bi obi jiske do koto ka we bi ene ka we di chawa wo mpe o wie no be twa ka ne adumara kwa she enya dum say arrogance tap brano wo bia na unye ni packet to Bedford o papa obi kwa jiske do koto ka sa na de mu hu ni nayi e ba ye biribi atwam o yes Jackson any that's ni Hasani buofu Hasani buofu no ba no yanim edi so wo fa bi jiske do koto ka we bi na se de we ama we jawa and na check kasa o ne check kasa o ne enam ranke bi bukasi bi so gwa ene obi jiske do to ka we bi obi jiske do to ka we bi a ene we odi jane ma ne ma de we be yadan ne ma de we be yadan Gyae Anibre boni o ni senhuna chirigi Gyae Anibre na ayabra ebetwam ayabra yes ayabra dukulema ayabra and a mentia fum cast oh very good a nice cast but ebetobra bi no saka no we esi so no eba ye no na chese hwe ya chobi echi I love my car ya chobi echi die gugu big boy Simanjole die gugu achire die gugu ho nshranka boafo shot kasi ho ene we o papa bi wo fa bi giskedro ekoto we bi eno wi no di we jawa ni pa na wawu no agu abragu unso a unya sa japade na di jawo no untimi fa mobra ti so hwa wo ba ketekete
na check is akola na nya 1 year na se ne wo ka se piepie we mu and I say boys omo chesi nka so to bia wa body o Anibre money na wo mo no to bia koji schedule to we bi e be to be the 20 years e be do no way I say Jackson ni ne di swabola e di boy no ti e be kan hunu amfa so bia ni so e be kan hunu unya we ya e be kan hunu adi esi small man samba Mercedes Benz ufu sabi ama ya asema na bezo ka kire me no munya Anibre body ni sanwu na kire di o yes tuka omunipa tuka omunipa na kazi tutu baba shimu speed ngwa sebrika huna faso bi eni so eye sikani bre yes eni bre yes eni bre yes eni se hunu yes about the verse count amen okay Proverbs chapter 28 verse 22 Proverbs 28 verse 22 aboni kasa was onibrefo was die ba die onibrefo me na mtro babo no dabi me ye pretty bre dabi o was die yo onibrefo was onibrefo opre ahonyade ho pre ahonyade ho na ohunu sai na sa onibrefo ni hunu sai ohia beba na so ohia beba so because one problem that you let you down. Yes. One problem. But come out to fam. One problem do to fam say Timwa. Over your mobo. My brother Gyae Anibre Bonnie. Yes. Nse hunu childi wate. Gyae Anibre Bonnie. Na obi tu na mo akobe adro so. Akwaji sika dro. Akwaji dro. Ade apahunyade. My brother, me so bebre. Ebeto bre ube hu ade na asudi mfaso me na mka kira wo correct ubaye mobo mo ni mra ho so yes mo ni mra ho so proverbs na some kan obi mkai de o kan 28 verse 22 Habakkuk chapter 2 verse 9 okay was onibrefo opre ahonyade ho obafo so apre ahonyade ho na ohunu sai na sani pa ko ni hunu se ohia beba so one problem betimi a let down no obeye wasaba o zero Gyae Anibre Bonnie. Yes. No be tuka omunipa. Tuka omunipa. Semo omunipa. Dabia. Ka so wa ben omo dabi. O de ba bow hit and run no bow no kwa. Afan ho adi. Ba si bi tutu kasa. Ademu obi sika no wako wia. Anu ampam. Oba de amfani sanka wakwa duro so ya nyama ka ba ko nyango Habakkuk chapter 2 verse 9 we nya was woni o was me Bible ka se dua wa hira de onyamfa so bone do pemfa so bone e ma ne fie said do de ni prebo said you why wadwen say what timi asisi what timi eti wo chesa wo kire nyama wo kire obi asa wa ni wa oboa so be ni fie afri musuom wo timi yu mfri musuo num what to agina Bible say wo koto agina wo ni obi akoni wa ma ofie akodi nkasasie anu a kire okwan bi anu abaye nyama bi anu sika bi apia wo nsam eti wo di nsehunu wo di nsehunu nsehunu kire Bible say nka kire what to agina boni na wo benye ni wa ma ofie na wo benye ni wo kasia ma wo fie wo nim de ba wo so oba de fani sanka ana Jesus sawadwene awie sawadwene ana pese sawadwene ana ni wadomle sadia wona amwa my brother men kase kedibi nkyerɛ awie asem ade ba ko bi very dangerous to say se wunya ya wo se abeso okay I was there me se awie ase tie nyansa so ameka wunya ya wo se abeso da bi o kirem wunya ya wo se abeso how kirem nyansa kasa kirem hallelujah amen ha ye nkwaji sam fie yes wunya ya wo se abeso eni oh media me nyanya ka ba ko pe me enu anu no me life anu me ni obi me enu anu me nya me be ni brabri nya me nyanya 10 billion pe enu anu 10 billion kan say we are osa pa another 20 billion nya single room bia me ma ni sa me ma na kiri sa we me nya wan ka bi keto bi am ya anu ewi asa sa na ti wonya ya wo se abeso wo se ka wi a anabu say yes e dia na dia ni braba nto woni bradia woni bradia efidi wo betom ubetom ana minya just mo me bra mi bra nyina dia na me je yafuntie wa dia na minya unya ya wo se abeso ewi ase se so unya ya wo se abede abeso ena ma mu kopie ba bia mu mpie unya ya eti saa na sika duro for so life te okay odada o edi na ye da akokọ na eye na de akokọ kọ odi akokọ kọ ya pe o se ni de waduro yi de me catch your plane we se wadu na njuem ufru na njuem na efo bekum nipa
Bonenchechi nipa yes, because unyaya o si abeso etu odi akokọ koye odi akokọ dada wo na odi akokọ koye na odi akokọ koye no unya 1 billion 1 billion no oh enu is enough ebetimi aboa me ube won so de fe kumodwan ko na ma 3 billion e ma 3 billion na pa me wide na me dem unyaya o si abeso no eno so ba wie ye pefe e peje od level bi e fe na wukum na ndwie ufi na ndwie na pefe na de wo 5 billion e do 5 billion na per say ba bia do de opes 5 ne amoame 5 ne amoame me peten obe hu na wukum nipa obe hu na wukum nipa obe hu na wukum nipa na ni wadomra na no nkwaje da hwe na asami wan to afidie no unya ya se abeson Habakkuk 2:12 na Habakkuk chapter 2:12 was it there your chichi crow e wo mojem do chichi crow dey e wo dey mu ani blebo ni man krofo pie mojem wo na to aban ya wo busudiem ban wo to aban wo si dey bu busudiem ba ba ho ban bo na se so be fa nyankopon ban bo na se so be fa kristo ban bo na se so be fa kristo jai se hunu na chiri di jai se hunu no unse hunu ba bia ne nam no you don't pay you today unse hunu ba bia wo pie unse hunu ni ma bia wo no unse hunu ni ma bia wo distress ni ba bia chow down here 7 times and I do midnight do me no kwa donko ayense hunu ni nya ye ni bla boni na du akwa wie mami unja na hu pada famsika mami famsika usika ho hayo also why for this guy man nkofo hu pada sa no ye mejimisika o bi video bi asa ne me oh jimisika ana do nkofo ada no mejimisika usika ho hayo koko ya juma ye akoy jimisika mesi wi aso nya ya usia ba dai Unye wiase kim ne fedu ko be yanko ba bia monko no monko na anya no bade na me so se mintum na tene ba afo papa bi su sabre wo su onim se yade bi bebo no na yade na bona kana to ama fe sika du ntimi nsa yade sika na beto no efe ode ko yade but now no unyanya nka be for Christ but now obade am for the sanka anajo nsa no o ma fa wudie efitumi apam asem na ba wo nchain so aso asem no asem ni deliver in the blood of Yeshua amen hey wana se mi si edi na me kasa che no amen mi si unyanya am si o si abeso aso wani abre na nsen ya kai ya papa idi mawi o me dia hia ses ye bo ses kira wo no wo obeye wo se no asati bo mu kro no na me se me kwadwuma na me nyawe ya kakre ya wo se ne efe wasati etwam aza asati ya za unya ya o se abedai unya ya o se abeso ene obi peba ena me be bia di ne nya baba ku mienu miensa bia eno ano ena baako na ho aye drama unya baako yi akire yi hwede o kire na me dia urade domi urade boam yo ya furu yo ene anya na oyigui se fe do so bompoa fe do bompo nti se wa start ye dai yi bigo anso una na wusu bompa ye se uhia ba no Yanko dumu bia if it was 30 yi bigu just a busu one ama be me fe wutu bigu obade am fa de senka me say Gyae Anibre boni ani se hunu Anibre boni adi se hunu na ba wo let fe wujimi enso na wonim se wujimi waje wo se wo yansani the Bible say due yes okay say due wa kese the book of Habakkuk chapter 2 verse 12 no verse 12 was it due your chichi crow wadi bem we are not Ecclesiastes chapter 4 verses was it your chichi crow wadi mojem not to aban abusudiem abusudiem what is share emfiasa for ready emfi Nyankopon nchan say o man you adwuma bre ukoye adwuma na nkofra bebrema di hunu kopema adi hunu my brother my dear sister ene no wadombre ne no nkwaje da asem na ba wo nchan nkwaje sem na ba wo nchan mesaw bomodin na se wadwere wo nyeme bi odi nse hunu bi achi ene bi wudi achi amuaw hwe bia onenam odi nse hunu bi achi wo so aya san sese aya san ka festa ka no kwa for pa be se wutimi nka no kre Anibre boni ba wo mu a e ma odi nse hunu to kind the book of Ecclesiastes was Sankafo no was Sankafo chapter 4 Bible say there verse number 6 who dey tie Bible was in sama ahumi wom was onipa on sama who can we are Proverbs chapter 23 verses number 4 to 5 okay and sama ahumi wom who ye adwuma kakra na Nyankopon sam che na me nipa dey for yes say the Bible na ka no yes Proverbs chapter 10
The part of verse number 22. What's it? Everybody shira. When you go post one in shira. And you the four And the many pie day. or the four And brother. or Benjamin for being Yam Febin Kakapa for Yaye. Yes. Kona branches were bro bottom unique. Easy. Let me teach in some family where bodyguard. No payago. 1 cedi. Now a bro bottom that will be young quetchy 10 cities. Because I G.we are in order. Or that concoma. Market. Or that patasi. Like a bledjuma. Yakopon Samunsha. Ye didn't go put in Sabatoso. No but Tonsha Peguso. Yes. I'm at the ocean as Abem. And some are whom you woman. And some whom you woman. Yes, sir. Yes, sir. And some of you know. And some of me know. A mama. And that's Hannah man your for your own you. Omdom and some you did. In some you left and right. No, we didn't yafu. Yafu says so we must see if you show up from. I must see if you show up down. The same Yama down. They say, yes, your time. It's all fear about it. Coco. Where? Let the office one won't see from. Or bowing chain. About nobody. You know, bedin. And Munu could make now. Annie. Only a dig of a bomb. And go back. Fufu nyina mo ma sia ba minim sa mo na mo nyamba wa choba minim sa choba nyina mo nyamba wo ade na mo ya na da afo sa eni bre bone ti mo nyanse hu na wa kire no ya mo ye ni nse hu no fos ya mo ye na da mo fro suro mo nsi fam biom dabi onse mo pay nchen tu minti onse mo si fam na na de mo ntimi nyon mo yo ntimi de mo ye nyam adwuma And you're permanent. That been telling you, oh, okay. Cause I dream bonny water him. Say, I dear can't fruit soon at the Biaba, never see what about for dia. And then they will say, when you are up, I shut out the we shall beam. Come talk, David got baby. Go jump up home was a lie. Debbie. Who got your bank what you for? Debbie. Giant say, who Gyae Anibre bonny. Any bread when you bring Ghana gold, when you bring Ghana diamond, when you bring Ghana Japadia. Hey, and you was if I'm no. And I'm we yando Quafua, and Mummy. I'm in your form with you. No. Babu na kasatu waka asama wakatu mudo sama humi wom sama humi yadai ewom ensama humi ewom yes ensama mienu amama obrani da gidi hunu mo bi mo pa se kokumi ni pa men transi mo bi dana okela no nya contract kela o ti de meka na se edi sanka ne sanka bi betia hwe nyema wi ya ka woni ye bom pa mo mkum ni pa no e sanka ye chi won a ye mo ko hwe bias no. Yeah. Ko bias no omno de da cancer kesi mu no. Bon, ti ka uchi kila no a. No tro buyer na ma jeli buyer no so aka ho. Okay. Ti jeli buyer no a. Buyer no ye che buyer no a. Obe jai pa bo. Bi wo ye be che kila no na kila no kom. Na buyer na sa ko bo pa foforo. Okay. This guy no enam so kum ni pa no di nya yenti no. O just o yusu car wo nwe no. O de ba boss si adwane. Uka kobisa MTT kobisa cars abom krofo adwane hit and run cars kobisa cars ama drive rough man krofo nyama kwanhia wowom bekum na boys CB abom ama wom tim na kati aso ye aso ye party no gum say ya na hunu tuomo anu na we obi na anu kwa we video obi say obi anu me friend say we friend say bottle we wonu wie no a to obi etikọ pan oko tikem no ato bottle na bo oba de mfa de senka amen Bible say Gyae Anibre poni ni nsi hunu so ani mrade anka nhye kaba fun we atade e hyew ani brata de fun we hwense hunu ade di by what sketeshow say ni bre boni na ye wa ni abre mema ni abre mem ti hwede wa ye ho atade hunu kwa so wo mu ayi ni nse hunu na wa hwe no yes ni bre na wa ni abre na who did nse hunu no ana me kana ni bre na ma nse hunu ma wudi nse hunu yes wo ye so for ni brade e piefu ano na kan kwasi asam oh yes na kan kwasi asam e piefu wanum ni bre so ni mrade a ya woni me bebre wonu a wo ye obi a wo dwene ho na hwe dia wo ye no a wo mfa obi asem bi asabi
Uni tini, uni tre, uni nine. Debbie. Eme eme dua ma osin. Debbie. Ebiano be huni pan be o gina nti. And when you bring nti, and wako fast sambia nya sambia de ni dua wa, aye dua obe tua mo. You sim. But when him say any bre. When him radia, and say one ma ignore. Oh yeah. But when him radia nti, ana ye dua wa tua wa no. Naka ya kaunko naka ya wa. Unya da. Debbie. Unsanka da. Debbie. Cause when him radia, Yemfa maun. But yes, I mean kancho mfa maun ne. It is showing ye papa. Proverbs chapter 23. Abante baby won na musika no. Obi anya bi pan yo. Baby wo jira obi ejira. Baby wo twem obi atwem ho. yes. Yay. You want them no. Ana me chose we cast we mu no. Na sika fo na to yi bi ejira no mo nko. No he ni ye. Yeah, that's what. Yeah. Do ye nkamoni no akwaji adura obi so dibi. Obi to we bi. And na wo de ye hwe nya ye. Na we wo de ye hwe nya ye. Areas been a war. Car with accents super. When you're Freddy Pijo, yes, but I'm catch your first night travel from Ghana to Nigeria. First now, Okok Tama Station, yeah, Nigeria, straight. And Saka Wawai, cast Wemu, Aquabi Quajisica drew, a Quajisica drew. Santa Naka by Fanny Carina, Toyota Carina. Okay, Toyota Carina, Quajisica drew. Na tefaso eh na de mo bia hu so agiska duro ni efe odama no okasakasa okwa no tip agei si ke bomanka yi kakalina na asema dana no na mo bia hu se na okogiska duro akoto karina mota karina ke bomo akwa no je no de saboti kai ke bomo anka karina onu akwa eke boma anka karina ana mom na kwanya dam kaka sezi asa wemu me ma kasi bi enti so wo fa bi kwaji sikaduro ekoto ka we bia na odi ma odi be den ona na bi kwaji o bi si sanko fo we mu nyina kwa wait esi so se de esi su ya aba mani abre ya obi mi kasa to we bia wa yamfum so but obi fa kwam bone so akoto we bi go wi odi abedin se hunu Anibre bone ni se hunu ti topic de Anibre bone ni se hunu wa ma hu sa na beto bre bi no wo do ba hu de eche we mu se be ba ma we abaye low et se ne wani bri we ni bri we na kokum ni pa we hu Udi be hwa when we na baba say yo we ko bi pe this is why ya udi am famiko taxi na yamra u ya no be you am me ba me hu de wa be ka famiko taxi we go bi kwaji schedule we e kumni pa we go bi ji schedule we na we baba wo de yo we akobe chatri mbakumu ti chatri Papa say, "Who had that scene? Never when we a better that scene." I'm telling you, so where your telephone say cotton. Or telephone say cotton. Men kasa utobi I am but men fa Anibre boni enko ho. So be komunipa. No. So be fa kwamboni se bunia. Anu na ne boys bi ni na mu. Ayaza omu ya no se di se hunu tuka no nam kromwa traffic cross anu wa wure red aso no namu no dia bo bi do bi di hia o te kwan chen sabi de be obedi edin ma no no to nsuo no dia bo nsuo uraba no bi dia bo fra obi dia ko bo bi obi di hia edin awu keke ese mu nya Anibre boni ni se hunu ate na de mo ye ebi manye bi pen na me just say ebere bi beso no na we sa be na why old man onya old man so na wa call how bi ya de bi abo ama sa be fe we so nu mfa so bia my brother let me tell you something the cars we nyina achi no u collapse ya ambulance nya do batu asemo obi ovie on tobi ni na adwen ko obi ovie oni bi gadit na odi Anibre boni kope ekopere uhu
Kafa to ambulance mpo e. Ene to ambulance Asemo. Obadi amfani senka. Amen. Me say Gyae Anibre boni ni nse hunu. Proverbs 23. The Bible ni kasa chraw. Verse 4. Me say zanye we nyina be DJ wo kola say kim ye be we fru ka nim. Ambulance dey we shim. Atobi. There be Obi. Oni bi. Se abanto no yusu. Obadi amfani senka. Amen. Wo mi adwene. Amen. Mo adwene nya sharp. Yes. When him mouse enibre boni achi. Kodinse hunu. Kodinse hunu. Ona abre apesika nya no. On fesika ni nse hunu. Dabi. On fesika ni nse hunu. Dabi. On fesika ni nse hunu. Dabi. The Bible Proverbs chapter 23 verse 4. 4 to 5. Emri umo jeni. Hwedwe mmiri umo jani. Pa hunyade. Enko pa hunyade. Tie stop. Tie topic no. What's emri umo jeni? Umo jani. Enko pa hunyade. Enko diegu enko fa kwamboni bi so enko pa hunyade. Na sa hunyade na odi ni bra boni be pe na odi be din se hunu no. Tie na wiye ya. What's Gyae hunu mu ye tridie? Gyae hunu mu na che se menya wayi a. Me de kakra bi menya na ye ka me hyibi na me de bobra. Na me bu me tufu se wunya ya. Osi abaso. So when you see a person, Yes. on the give you the boss, saying, and so, never a drag, a chichon kitten, no come a young girl. Happens in what Timmy there, until she has there, at the Fed, you become an away day. Oh, you're TV, and then confirm a good TV super. No one uncle for Bopro. About the Afghanistan come. Amen. A good TV bebre. Edis can do chasing crop for never first nanka. Sub manima, fed ye first, and Cabete, yes, a lodge. Na and secret society. Over yes, a Freemason, secret society. And I open A pie. and oh papa first. Oh papa, if man tell me read na you. As papa we so away. Oh crowd and then was sure to be catch us or ye be. Oh ye. First you tin lodge. This man this is it. A show baby we are here do. Say we are here ye. We are here ye. Asemo. Hallelujah. Amen. About the Afghanistan come. Amen. For me adwene. Amen. We are here ye. Emri mo jani. Kenwa mi o majani. Empa hunyade. Empa pre hunyade bi. Gyae hunu mo enchidi. Ya hunu mu ana wadwen eye wadwen na ye sa. Wodi wani besi die ni hoso. Wodi wani besi die ni hoso. Hwe ahunyade. Efuntaban. Etu so akode. Etu kosoro. Eti kas ni bra. Na me ncho kas no. Enye se ka ni betu. Debi tio ne bre betwam. Se de tie biara. Ti na me ka che so obi kwagi. Sai kas ni ma me fanchen grofo. Men ka so me waka. Me ba me tikam. Mani mra de nti me sof ma sof obi a de ne ka na bai. The good man. Pastor Chetini kam. Pastor Mensa Chirikam. Yes. Yenya de bai. Obadi amfani senka. Amen. Wei. Ukoko briwani. Uko bri umojeni. Uko ji. We say we obi ji. Sata me ba wei. Obi kwachi sika do koto we bi. Eti bi ki. Me say obi hwem sabe wo su odampa so. Oda papa bi olu e bi dampa su. Because sabe sika no we say su ni nfa so. They say ka be ka we. What driver be na do we be manual. Odi be adwuma. Odi kwai. Yento. Area be hina we so. One be to we. Kana gasa ne Ba enti say papa bi ji sika do. Ana sabe wawu nu agya cars we bi amamoa. We moto ayi na mbenya. What the criteria say la show the when Besisi asa. Eti wey opa enye ebetu. Ye se betu ayira o. Ebetwam. Kana muna. Wey ya enesi wey. Wey ye say increase be bia ka ankodo. Ene se ko. Isi why dwuma enchin. Ye say enchin na fa. Yeah. Enchin na fa na kako. Yeah. Ade esa bi se. Enima ye nwiankwa na fa. Enima ye nwiankwa na. Eje ko na jausi ba bia no anu esiwa obi ama ho jabidie kako mamone Chi. Gama yewia what is it elodu obade empane senka Amen. we asemo we first in kronkro bis we tua we yaba yeze this next ba ko pe ba ko pe eko na bag boko na tie na eko no
Okofi say that's a and you go for big kwajis kedro akototo we bia esiso papa Thomas Mangase wey ebesi so na we na kwakede pa da me di bi moment pe o Mr. Papa will be. Papa will be. Me Papa will be. Hey, what's the way Crabonidia? Hey, you watch all. Allahu, what you do? Allahu, what you do? Allahu, what you do? Frizongo pe. I say Sisuda. Sisu. Hey, Master first class we mo nyizo. You tino tite kwa usa school for your kobo bebu ani kobo. Yes, since when. And to be qua now, but want to be see no say to me can watch it. Was on America check. That obody we mobo. Amen. When we are sense to pay. Now for Brumo Jenny, I call Jessica Dro. So be Jessica Dro to we be on Yamabo. I am a boy. Obi Jessica Dro to we be on Yamabo. I am a boy. Obi Kokumi Pebi, no, did you we be Sabin and we? Nenu. Because Kumini Pano the to we be. Nani kumuni pansa ne kwa disable ko jiska do kumobi and talk car we bi na na car we hwede ayesi hono mu a na sabi na kie ni mu nipa nanka sabi ko tia se ka oni de woni mu e be pia ogana e ke bi ko obuafo bi ana bi oba de mba ne sanka me si hwe anibra bɔ ne twonfiri ho Yes. na twonfiri se hono Yes. Emiri mojani mpa honyade enkopa honyade bia ja hunu mu akidi hunu na kyo se ena me kwa peska ukop jiska dro because me see unsan unya ya usi abeso unya asi abeso o da akoko beteso uye na ukun nyan ufi nyan na fo ko nantwi ufi nantwi na obekum nipa finantwi na obekum because twi kasala makache me see unya ya usi abeso kasete bane sanu a na fi adrage o sa wachi enye nobody am sanka amen tu saka efe no asati efe a spirit e bowura mu sanama wudi nse hunu bowura mu ani brebone no wudi akire na kopie bebia yempia efe ma wudi nse hunu achi wudi nse hunu achi nobody am sanka amen Proverbs chapter 15:17 Proverbs 15 me put some in the customer child verse 27 was Proverbs 15:27 ko was emimu faso perfo emimu dan faso perfo emimu faso perfo o sele fie emimu fa hwe so ukoye mim na de ko pe bibi Bible so be se wo fie daache na de otira atade ne betena Bible say de ochiri adamude obetena se so okobapo bibia be faso bia no kwa kwa so and no bitim pabo atimi baso ni pabo bodin no obi ekokum ni pabo to the book of Amos chapter 6 verse 2 verses yes pabo nti obi kum ni pa my brother ade na Amos chapter 2 ade ko tie fam verse wọ́n obi pabo wọ́n de bre pabo ẹna Gyae kan wọ́n si ẹ̀mọ́ ni mmereme pabo ano na ke enko oh yeah enko yes nye sa na samneti sanity pabo bi hu so obi hye biye ni wọ́n de bre enti ba bia ye nwura ba so wura na dia be nse hunu bete bi di bona ya se keke wani bere yo ya edu ko pe ba bi ko wura ba bi ye nwura bete bo branta ya sa so kofo latripo sa bete we ye ni akire dabi bete ya dro bi a wawu ani ti yes skeleton ani bete hook no na dia skeleton ya de bobra dabi body am vandia se amra amen me se wi aso nya ya wo se be so unya me se sa fatu trim uyo ba fatu trim yes uya branta fatu trim yes ge bweni dada na dan kwa unya ye ntu fu sa be so wura mu wi a bo se fu wa bragu yes if oba wachi enye ye baby what sell life what we waste time and then what domre amen then on kwaje da asem na ba wo ncha yes tie book of Proverbs ne ka kire no Proverbs chapter 15:27 no verse 15 verse 27 emimu faso perfo uya no akanje me se emo so uya no akanje mo 26 no o se emimu faso perfo o sele fie wo so obese wo fie da chi o na de otira atade ya de o jade koso obetena se Amos chapter 2 so oni ya kasa obi atade ya ni nteso obi chewade anyi o obi anu no di akire no di akire wow
the idea be out the money be as a you ever be ano o di achire and am say obi ma obi bi dinti obon kwase apa bia na day o di achire amane di sabika kre odi ma wo to bibi dinti o ja to wadwene ato nim de e ama wo di nse hunu woni brade yes woni brade woni brade woni brade papa and no ba te bi hwe woni bro no ane ba ono ane ba ono ba na nse nyawo na ga so ba nse ja o nchen e no so hye bi o nchen e no to wa na che so mfani membe fe wie che wasa wo so akofa bi begudie ma ya na che no ha nyawo na so ba ni hye ja o nchen wa hye ja no o nchen wo to wa ye ni bi o to na nse ya akofa nyem wa fa o ba ni nyem ni bi abegum how wa ba when ba ba mi wani brade and one mu TV no and try kura ni braba about the ambani sanka amen o mi adwiri ni amen tie ba bu ni kasa kira me pacho Amos chapter 2 o se dia ba samu verse 6 o se dia sebra di sie de mpabu anti yesu mu yo mi san na ntimi na so twen ni ba kum yenu mi ensa adani ani bre o ya me na na so twen o po sa so twen o de woni bre chie no anya de obeda nya so twen da so to o tiri ni o timi to nipa di jiska se ko ka mpabu anti mpabu bi be shanti wo timi to hia ni yakoto hia ni wa Pabwa because tie one ya be say pabwa ni nkwoti roto yo because ahonya yi no nipa no okoto no no wodi no kodi ye no sikaduro no okoje ye no de odi sika ne kwaye no oto mu niema tom pabwa ye dai eti obi hu fa so pe hu pabwa hyew nezo mpabwa nti na okokum nipa na wo ko pesika bone no a hwebi na de atom pabwa hye na go poso men kan chose eye curse the yes ati eye boni kasi muso di wachi na no adombre na no nkwaje da oba de mie nhra proma omo ni so ntawo tom papa boys ye bi mu ye na nye ni brebo ndi de oye odwum nkati awa woton nkati no ro no udi gugu ndafra ani brebo ndi ye choba awo ye de bia wo bekọ no na de body frame no ya wo ya frame da ho onkoto si ye body so da bi onkoto si ye body so da hi bekọ no ye wo we ye de si ye de gu adem na ye de net akata so na hunu ko o ba so pe body de no we yi na o se o frame fama e ye hu na wom fu na bre banchi raw na ne de ngo afra ene ya wa nti from na da ho no ndu kwa white one da ho o se banchi when so da ho no o se ene ye body de hey on kwoti si body da bi da be na mbesi body de bia fufu ko akodi fufu ne ngo banchi ne ngo ka chesu di fufu nyo na ayo bi boni sa ni ni bre boni na di boni ni ni bre boni ade na sa ni bre boni wo ho ni bre sa ni bre boni se hu na abo abra bomu a sa behwe na ma de ye nkwan be bia ko fa na mni free o ni pefe unu obi aye one ana nkuko funu aye nim ya de ekun won onti dia make na say oni 45 mabi aye one omuwa no oto ntimi nto de wo no to si wem na me kokọ no be 10 bi awuo enti no unim de ye wo no akoje ebu apoti farmer no so kwa wa kotu agu eti security ma on no le san kokọ no de ama ma me no de ye mutimi kumpete de anye kokọ na no akwa bi akokọ bi oyiye akokọ ni so ye se ne sia no ya kokọ nyakukọ debi akukọ ntesa debi akukọ no egoria debi a poti nkukọ so ndi sa debi wa ko choba akukọ nsa dawo akukọ nsa debi petensa kokọ nsa so cha kokọ ni penye ne pepete debi kumpete dia franco kwa ka chose we akukọ ndi open sre ne sre we yesi odi paso we ni brad ntinu agi pete sre dia dan akukọ ni brad ya ka ba wi pete asemo yasibeni eze wo choba wu se o wi nkukọ nkitu because oyi we no that way so we wa bobo na chiro to odi brad ya kaka gasia no pete na so mu butu pete la mimu fa so pefo o se ni fie babu so eden o se ni fie na do chi achade no obetena se to obi ko pa de obi timi ko fa niema e beton ene mo ton ade no timi 1 cedi o se
5 cities. Because unti to swam was and yet you know how the punim face at any 1 city. And yeah, who bonisa. Yeah, near Cassette, am I your four buyan quasia? Musum would Musum buyan, you buyan quasia. Yes, $1 cost. And also we're Pejadi, we're Pejadi, we're Pejadi, we're Pejadi. I might yes, Gani, young one that be. Oh, it could be Konanka dollar in your baby, a January, no finer politics. Because we be KBT and be a chemo, say, and I'm more dollar no cost, my father no crambers, a patch and your baton. That be, ye poor money, yes. A could be Kunaka dollar, hungry baby hanging one. Hungry baby, you know, I don't know me or Bonisa. Nina, you nibble bonnie in Sewunu. Yes, a nibble bonnie in Sewunu, in Sewunu, which is I didn't have the papa. That be, I didn't know man, madam, not your ultimate. Men we need a back one, men we need a back or blow your sabbin previous will be careless be. We need a band say ye or don't head a dog. And yes, I have figured with Tombi. Yes, I bet Tombi. What's about Tombi? Because c'est quoi hier if you did a be up to party nibi. Okay. Until I ne obi doom so bapa. No be so cassette obi. Because obi the politics. Yes. Ne mum sanka ye na hu say ye fort be na aba na di tu mu a kan obi so nka bi ntie obi sa. Mum yem fa odo ento bama ye hu say e bia na do wo na ye bibi ntie ye do wo say ba be die enso na hwe bibi hwe o mani so ye mai. En na ye di nsam en ye de cassette ye ho en na we say na we na say etu papa no so beto say fidie pepepe ni breni se hunu ntu bo say folk kan se hunu nda okay kan se hunu nda bo say be bi chilo beto mu bi na fe wo so obi di bi ka bi chilo so won't preach na say a hwe no TV no what dey mi adwene no wo da won so da na ti okon agima sa wanya wonte ma se da oba dey mfa sen kan o mi adwene no Bible ni kasa kira wo yes some Bible kan mu do the book of Proverbs Proverbs chapter 20 Proverbs 20 verse number 14 do ko to ade ne ka kire nyongo se enye ade 1 cedi no o se 5 cedis o se enye enye umia wani na onya 25 series no na da no ho kope o da no kope no ho no wa no yeah mecha no o di man say o me di man 5 series yo de wani ani o me you ya dey offer 50% me you wasi onu ase enye sa no to no na so da no kope so tua ka wi na da no kope na ho wa no se wadi usunkunim just wo agimi wa wi ni wa agimi adun ye ho boni sa and the year bonisa nina ye nibre boni ni se hunu what we say and nibre boni ba we say hunu say we and one no say mecha no down ti niam bi ukoso ya bra bomu a emanipa ebe kan me se enkodi sikaduro bi achi enkopade bi ne na betwam anya temle ne betwam o wuti wa na latest one aba yeah that's all dia na useless no correct useless. Now useless. Proverbs chapter 15. Verse 16. Bible nkasa. Was already so much the ketwa. When you go say ni suo mu dan and the ketwa. Yes ahonde pia o hawo. Yes pia o hawo ye dan. Ewom. Ati. Wow. Ati. Me see wi ase no. Unya ya o se abeso wo. Yade ba ku ye meka wa ene obi ti say bibi ebrobo wa hu aye din kakra no wa hodo why say dollar no yesu bana na de euro dollar ni ti da ben no man gan ye be trase ba kokko di vu apen ba se so ka kwa ne kwa ya ye kwa we ho ye kitasika wo ye hu o sesa e serious o bre papa o bre papa ma ko China pen o kita dollar my brother this is bank as no tinya ko change to China we Ghana o pa ko gina wa dokun ro nchen na di line no so wo ye na number 18 na the dollar ni say aba catch yourself chele hami aneba ani kala gbina o hey dollar minim di obetime yi sa dollar sune free yemu yasemo hayo eno ni no et Ghana idi yenya di ne aya diso amayen ena do to akrante se dollar kosoro
akrante wura no akrante wura se dollar ye den ekosoro akrante box ekosoro akrante no fu akrante wura no ye dollar na to akrante na ye no akrante no na wura mu no una ma bubu haba ma na we ja kwanche ko nyi akoya chene enya akrante a ene dollar na ka bibia bibia na okojo so dollar kosoro Johnson na okojo so dollar kosoro inti ya tum kosoro dollar na okono first na ke once in the ko an go bra sabi yem fa dollar ntwe toilet yem fa dollar ntwe toilet dabi den ni bra boni ni se hunu wa ya bra bom sa adoso dodo na ko preach na wie na me pe ba bia Johnson yes one city me ame Johnson so one city mo dia ni ame Johnson a ni ko hwe aguo no mo saje one city what of you water 50 pesos uko ye pia one city ni ame Johnson me dia how na ga bodu tisi papa di preach wie ni kanya mi sama wie pe ba bia Johnson one city ni ame Johnson one city ni ame Johnson so one city ni Johnson wo dia Pressing Romans chapter 16 verse 8 no verse 8 trini mo de ketwa yes ni no ba pia every trini kwa so ada de boy won posa ani bleboni ni se hunu ampa so bie ni so no bia hodo aburo awa je so de aburo ni sie yes na se bro short a mo yini dia ba abontene amane boy ye dene amaburo di boy din Bible said no me be kaw aburo wura yes aburo wura yipie ye aburo ni pie yes ta maburo boy din sa abra na maburo ni mpia bontere na wona di won ye sie na ninwu ye Kristo ni yipie Kristo fo mo na di aburo na sie Bible so di sie Proverbs chapter 11 verse 11 verse 26 o se di okra na aburo no di odi na aburo sie no enkrofo tumi no enkrofo ye den tumi no be kaso na nshiraba di otonso nshiraba di aburo ba o ye den otonso tama ye wache ne na buro wo no ye buro ni pie sabu aho kira ba nti ye buro ni pie se nkrofo nto na do no ahodo no Bible say curse na benya nwiabo na benyam no chogu Bible no I transfer them na we di ye teachers na watie tiwe pro ba wo bo ni hwe ani brebo ni ona mu kan wonu TV no wa de mfa sen kam amen dokra na bro no wa bra tama ye se ye buro pie na buro ni bo aye den no enkrofo dome no nshaba di otonso nshaba ba di buro ni ba ye ho ache no yi na buro pie do papa chiri kwan no o hwe ni so be so ye ni na do di boni achiri na buro sie no boni so boni ba ba so menam chogu Bible na bi si Gyae Anibre boni ni nsanwu na chiri na ni wadomra na no kwaje da asam na ba wo ncha ye gini kwachire na me se wiase wunya ya wo si abeso so wunya ya wo si abeso eno bi ntu kwan ko Germany not Ghana na me kodua me ahia ene wo nyama wo ye ho obi nko US no kranya mimu pa kodu rafi wa bo wasumu watwe ni brebo ni ntiwe de wonam sesi a abo wasumu watwe zewunu tedi brebo ni ba wa kwamu a wa fe wonya ni nyafu yes tudu samienu ya dai edidi Bible se men kan a Christians in chiro biom Wasenka 4 chapter 4 verse number 6 was it in some ahomie wo mu no some ahomie dan e wo mu no in some ahomie no Proverbs chapter 13:11 in some ahomie wo mu no eye ese in some mienu amama obre no hawom okun adua bim enso ade na okun wo mu no enya de pa yes so tie ni a me madwuma me ye se me sofa wadwuma ni mu a eya dwuma pa na me ye hye but no bi kunu ho obini mo jani wa de bi oyem ade no oye no so nya de pa yeah brother Bible say twa wo ye papa yes a e kan wo to say kabo unya ogefo da ala dwi mi hwegefo ama me tutu mani na kopie na zia ni mi zia so ona na dwi mi sraw yes se hwere chi kwano pa mi sraw amen awie mi sraw anwumre mi sraw amen enom na wabrabom hwere chi kwan na wiase unya ya wo se abeso Proverbs chapter 13:11 ahonya de afiri ahudie na topic ne say Gyae Anibre bone de nsenwu na chidi ahonya de afiri de be ahudie una unim ba bia wo ba obra ne ko yes ahonya de afiri ahudie me so adentira
na do ni saboa no do ni saboa no no kura kwan so no e ma no do o ma no do eso yes mu bie wow baba o weka bia na ni adwuma na ko no ye oboafo but wani biri boni ndi on we wiye as now for say wo ananka wo ye adwuma wura as no would mean say what cannot te ono na ma sabi otimi kokofa customers ye dai eba but ni biri boni o wakwa mu ntinu wura fi kokofa customers ye dai eba na so what tie mi na mo adwenya sharp yes dwene di kokofa customers ne ba no uti faako no kofa customers ne ba oyo weka dwene ho yes dwene ho oh wo be ni bra ni de ketewa bi na fi ni ma no ni sa bre ni oni bre fuo bi nso ade nso no ni bre fuo bi ade nso no onkai en no kai wo de man ne wo no papa no de man ne ni papa sani ba ko ba bre papa okay wo de man ne no kai se wa ni papa ade achi so pa onya hwiman bi bebre oninkai ni bre fuo bi ni nkai no yen se hu nipa okay jimi chankwasiafo be edu onu ba akofo jimi chankwala 300 ni edu akire waso sani pa kono oyensa ye nipa wo fa akofo office village do abetra krom a edu akosua driving so do asua driving enko gina station ka so wo fa nipa bone because car key na kura wo no catch enam wo fa so na car key ni be kura wo okay nti so trust ye chi na the key ni shem na ye tanwe a e case man yes kona kan na utwi hwibaro e case man hwe no anka wo fa masambone na de kura wo didi ho no you're very careful yes about the information can amen o mi adwene no amen say wo na wo tie mi ye wa ma adwene sharp me se sa bre wo tie mi a me se wo nya ya o se abeso yes wo nya o se abeso o sa ke wi a na wo ka se say nya bia o mi de ka krewe sa na nkofo bi di france no no ko wi ba bi upgrade nkwa ba upgrade na mka cheo ba o miss ba du ba kopie ba bia yempi ene no wadom na no nkwa je obade ngo sra emra wo so emi adwene no yenka proverbs yes chapter 20 okay. verse 20 21 verse 20 21 verse 26 na ademudi esumbo o si ademudi a esumbo eni ngu ewo nyansafo tenabia eni engu ewo hefa nyansafo tenabia ye quotation yi tie ademudi a den esumbo ye ka ademudi enya bribe dabi o kan ko kan english na be se wademudi wo enya se bribe wo so precious treasure what nti ye ka is talking about the japadie esumbo nti twi no onye ni a obeka ademudi na won nya bribe enya bribe ademudi esumbo ishawademudi wo so ishawademudi wo so kan se bribe wo so badi azie edi akadem dia wa adem dia na oka wadem dia ye wajapadia edi japadia sabre wo pe no adem dia sombo bible say ma eno nsomobo kakra na wo ye na efiri mu ba no padwuma yo na nsomobo tie babo adem dia sombo eni ngu wo nyansafo tenabia engu tabaso engu ya we ma nwosra baso na wona edi apotre eni nyamisuro ehwehwe no enwosra ne beguso a na kwaje sadi nyakopon nsam hira na mani pa de for the same quotation na abam osi enwu ebaso enwu so guso na okwasia de osey no okwasia de osey no anam so de ni brenti no obesey no Proverbs 21:26 Proverbs chapter 21:26 obi wo ha o si obi wo ha na ni brade kokokokokoko obu wale ni brade kokokoko oba bi na ni brade kokokokoko wani mrade anka nche so obi kunu oni brinti uche so obi kunu pani de da jesu obi kunu ni obi ni ku abobra no na oba we you can the book of Proverbs chapter 14:1 no bro chapter 14 aba verse number 1 bani brefo we akobi kunu obade asem tie babo also obanyansafo no a onu tie wade ase no a wo sine dan oni ni ku abom no mo bobra dwuma ye on di bi support ni kunu won timi ato asase si dan
Obakwasia bi free. Ode ne sabedri. No abedri egu. Ma na wade ni ba e basa. Papa ni bide fo so ka obi. Oka ho. Unsha oyire ni monyam. Unko ma. Oyire na ekọ. Unyo bi asabi. Ubse ni pemkran. Anka wadwuma sai. Anka sabri kese ka utimi hye oyire nkran. Unsa nhye oyire nkran. Abi. Sambo yire di oyire atam. Adan. Uhwe na ye won krofo bi so a uka baba na awra ho. Omo ye nkrofo bi a your friend when he is stubborn proud. Ohia ni okoko o mo ade. He is stubborn proud. Okay, the book of Jeremiah chapter 22:13. Okay. Jeremiah 22 verse 13. Do fa okwan enter so. Do fa kwan enter so. E tichiri fie. Tichiri fie. No odi sisie. No odi sisie. Esi na ban soro. Esi na ban soro. No man nyanku ye djuma kwa. No man nyanku ye djuma kwa. Onfa na ketua ma no. Wa nkwan bi e bi monam so. So ni pani nuye. Se ni pani nuye. Sisie. Obe yusu. Ha. Yusu. You be body. Yusu. Mi wiye na yere. O wiya ni yere. Ani na adwuma. Okay. To wiya no. Papa. No sadi ye masam. O wiya ni. O sadi bre body na chi se hunu di akire. We sponsor. We bob BM. Oh. That's how the faggers. Say wiya no. Sandy faggers. Oh no. Sana baba bi so tie mi sabre. Wo yiri so, ne yiri kwa so nyina, kwa okwa nyina. To de yakwa no mai. Enye wakofa akran time nso so kofa bi. But driver no one ne twempranti. Apedi so okodanka. Lai momo. Okokwan so prekope. Because one kokwan so o tiri kwa twempra. Bia 3. Hen wani TV no edru say na mu ya dwalai. Na nka menka nche hwan. Wana be ka me kawa me ukro keke. Simple. Udum TV ayade. Oba dia mane senka. Amen. Anu we nyina chi won ma no ante hoye. Uka sinya ko pote so wan go school wa. Oba nu ma hoye edia gu nkwasi asam so. On ti ase da ka the book of Jeremiah. Jeremiah me do fa dia asam money. O ba nu hoye gu bone so. Hey, ma jinya sharp oba dia kasa. 11:15 Jeremiah. What's me dofu? Hey. Proverbs Jeremiah chapter 11 verse number 15. Me don't for dia somebody. What do for we din somebody? E dia na wo ya o me fie. What so dem wa ye den. Empire ye. Bible say ukobon pai. Any aforibo. All night na woko. E be you musuo no. Woko so seed. So amane no ba. Amanye bi chesi. Wo be dia rusie. Na amane te taw da chi utabo. Wonye rusie da. Bi. Me na shogu babu no. Me ye printing press. Da bi. Oba dia vani sanka. Psalm 50 verse number 16. No bonia for the. Wasu bonia for the. Everybody say. Wasu wakacha wona say. Adentina we don come asade. Na we de wanu pem akoja sadam metia won samso o ntimi ntia obon samso ntimi ndaboni ntimi ni boni nkoja ye shira wo nshira da bi azafu ye awo ye kro wo boa na wo wanu bo mapam di wo wanu ko bo apam di ase wo ko shira yankopon wo chira ni mka wonam wo chira ni mka wo tumi nsam gu wachi yankopon ba wo nche no atu gu ko asori wo ko matel wo ko plezi wo ko roma wo ko ezia wo ko livi yawe wo ko awoyo hey dem headwanu tv no wo tumi nsam gu wachi yankopon samba wo nche no atu atwe ba bi kura wo hu fo na wo kromfo ye one woni ya wale self force na bo musum ya kristofo ani bre boni ni nsanhunu nti hwe mo namfofo hwe gang hwe nkrofo mu hwe wuta wanu koboni mu ti wo yusu ye gidi ni wagya wanu koboni mu o tachi ba tonto na da sama asma wo ka to nua so ya ntro wo trasi ka unia ho sama sik ka mo nsam sam ho wona ba mpo so paro mi ba mpo u party mama mpo said wa unia bo wo di unia ko wata bo bi supporter de ko wa hwe de wo de ko enye jimie na mo so bo ye dro so de mo so nyansa mu ni bi de ma mo de ye dro supporter e ma dros Anton de kwa Timo nya dro sabutu nya dro Dia mau ya ndo dia munyasa ni mafunu o. Kani mafu. Fandros brami. Mu pedros munu da. Dabi. Crofodros, Crofobosa, Crofo singlet. Chaloti. Oh no. Chaloti. Wanu TV no. Oba dia fani sanka. Amen. Miss Babu se munya ni breboni o. Ani se una chiri ani breboni no. Ewia wunsam hunu. Ewia wunsam hunu. Oba dia fani sanka. Amen. Wo mi adwi ni. Nanu wadom le. Psalm 37 verse number 16.
Wase dey ade kakra oni patrene wo na eye ye ade kakra oni patrene wo no nkaye o esere aboneyefo bebre ahonyade a edoso enso obi so ompene sa kakra woni nsam na yawe be hira so amano no ompene sa okope bi akam yes ti yeni me bu bi udwale jadi bi awosom he de odisha wasum enkwasi ene bi awoda uda puto wa nkwasi ade aye du edi be body ni se hunu di niama na wo ye ye we chire no uda so misi me nkasa o but ade na wakoje he ni be bi awo ye midnight ene je so udi se hunu puto oba de mfani sanka amen jango fu bi ejimi o oba de mfani sanka amen adofonum wo ya jinkwa me ji ajinum em topic na beda o se Gyae Anibre boni ni se hunu Anibre boni di se hunu ba yes utu anam boni a ewiewio nsem hunu dukurema ana me di kasebia tuato se ewiase wunya ya wo se ye beso ti sa sam ne di panyimfo bi ni mrantie bi mabo bi akopie bia yempie misi no obi su odam dendende anamonto bi otu ye ana na dwobo de mfani sanka no nsa no so be giasam na dia asam de betinya sin afa oni paduam na dwiri apam bia lo se fana hye wakoa mu mo ba de hu so wanu ote bia wom no shonwu ye na ba bia wonam no nye da bia o kan babu na de imrantie ni panim na maba wa panyina akire ko wie ababa na bo ho de jawo social media abada wo afibo asma mi ke da wa fibo nchiri baba beto enti de mu ye ni social media no te wuni ma me catch your plane so wo ya the power ho no ma e records enti atemu de du enye fe na be pa chawo wa jimi dada e wo ho records na dada wo wan ka so kita evidence no nye de wo de hide o ba show ni me bi enti me sra mo mum ye nya ni bre bo no obi be gira na me wadan o cha say ni dia say nya dia ba da hu and no be TV. Ni biri obi atade ehye no ade bi hye obi se nipa no wako check na dwene bi wa atade ehye obi se nya wo se me fe wa check na dwene fu se bi na dwene dan ko be hye TV na hu no Facebook na hu no wo check ya dwene we papa wo anka na dwene da onje de oye no wo so ni biri mo wako hye bi ama wo dwene da ho no ni biri bo ni mo wako hye atade fun the Bible ma warning otufo o ma warning shonwu ye ebi gidibide be bia chokan the book of Isaiah chapter 30 verse 1 Isaiah 30 and ebi shiri ni me bi do one year emetiatifo no se ya we na kasa wona wodi aginasem wona wodi dan aginatu so na enfri Nyankopɔn de no akɔtwere bo na wapama pambi oni tumi bi akoya pam bi enya me honhom so enyi Nyankopɔn honhom na die se wodi bone be ka bone ho se wodi bone be ka bone ho wo sim ko misrim ebi mu sim ko ginro wo mu misa me no asam wo mu misa Nyankopɔn no asam so mu ko twi fara ho ko twi busumi tumi bi ahode ko hye misrim nyu ko hye busumi tumi bi ase fara ho de beda ne wani wo Nyankopɔn se nyema na odo wuro beda na odi an ani wo beda ni wo na misrim nyu mu dane ko hye no da bia wa ko wura na wo se ma wadi dane ahohora ma wa wiye wasam gini kwachire na wunya ya wo se ba so ho oba de vani sanka amen eni na be jibo ho ban wo jibo ho ban de na ekosi ye na pa che duro wura ne papa wo ngui aduro wura ne mami wo ngui aduro wura ne kromu hi wo ngui aduro wura mpa che ne ma ne nana wo ngui ehi fa na wo di wiase ne ko oba de vani sanka wo mi adwire ni na wunya wiase nyeme nya na hwere kan ba so be na benya Proverbs chapter yanko adit ne sika wo kwase nsam wo Proverbs chapter 17 verse 16 adit ne sika wo kwase nsam so de betonya so di beto nyansa abra woni tire tiati wo de bia wo de obi so okopesika sika no okope no wo de wakofa na tie ka wako no odu na tie wonye sika no ko fie kokko ye ko die se do ache wo ka na pampam mi kopesika ba no kopesika no we ka no tipa truck no wo tipa na pampam no mu gina anu omo kontokwa ndi asifam nyense hunu e wo sika kire na sabi se yatua mu ka wie na ufika so ba bo no mu a sika no wo nsam efe wo de ba den o ba hwe fam o ba hwe fam to say ni sika wo kwase nsam so no de to nyansa bo bra wo ni tire ba bia mu gye na mu ko no wo ti anka mba ko dabi yenko wiem
Number to Santo we cross sabi say ka game say we wiase ho a ka ni ba yi na be kosa game we bi games ababa ba ehu game we bi da na be say e ka yin fo ne be ko se ti pe ko a yen ko apampam da bi ya choka na nso bi ntiase ana ka no so ye dia choka na nim obi ntiase ye dia choka na nim ya choka nim so obi ntiase to kwa we dia ntiase Down corner pampa ya chose obi ntiase o se de Jessica o kwase ansam so de beto nyansa wo bre o de die na mu kire yi o kan ye Bible ka sama asam ni mu do ya ko Proverbs chapter 20 verses number 19 Proverbs 20 verse number 19 ka ba hwe fam ye na go so yi die Bible was na de ochini no din sekro no o ye hintasam wadi Proverbs chapter 20 now 28 19 28 19 na make 28 19 do don asase no mo ko pa fuo bi ko do ya na mo nya aduane di ampa shebe bia mo gina do don asase do bi o di ko pa fuo ye ya o medi dia me to aso kitu bi to aso was na de odin se hu na chiri no mo na me show we na me hia no do odin se hu na chiri no ohia ba me to be wie che na wabubu na fei oti wi chem Go off you be fam say kimwa. Na na mu bu a. We pra. Why disable? Eno no. Why disable? We freeable family mu. O freeable family mu ko disable family mu. Da bia mu ko ni nye da bia. Wow. Na we grofo bi so mo so kun carpenters. Carpenter boy and carpenter. Enua na so mo na say. Mi nim di handcrofo we mu. Sika ni ya hia hwe bia mo ko ntokwa. Enua na so. Sika ni ya hia hwe bia mo ko ntokwa. Abrusayo Fisu be hwe famu akota wasam sen wani ma metia so de bi bumper ready shall be ready hu mi mabo shan mani si ye hwe de oche ewo da pampam adi se hunu kra ni wanyina sikani bre wanyina chi no mo se wie o be wie da wura no so aka ho that one no mo kunu sabe ba ku so mpiri mo wie no Sabe ni mami ti aso de mu bompa e den de ready hu boy mabo sharmani si ye hwe ba bi oda ni hwe nkwase de oye no e dan pampam oba de vanti ase mra emrantie na mu didi nru akiri hwe me kase ni acho hwe ene sika no obi akoje ye ntwane nan hey Bible so ma warning ewo moja ho ewo the book of Habakkuk chapter 2 verses number 12 Habakkuk 2 verse number 12 you have Proverbs chapter 23 verses number 4 okay one Bible was wonnie you chichiri kro won mojam it wa ti o moja se hukum obi obi se ne miya me nan miya me nsa miya me kumi ho na wodi ko pesika eye curse ne ma obi yawa eye curse yes na wodi ya ho a eye curse listen did what you go mojam wo si dan e wo mojam now to aban wabusulie wo si wo be a factory in the name of blood hey ene hwe obi twa ne nan uyi una ba ko a hwe ya wo retwa ya wo kru ni atwa o mu twa ko yesikaduro me ba twa ye nyi nkwa kire eni watwa wie ene waje dollar eni utwa kokro utwa na nso ba ko a oje sika we no mu di twa memfa iya ye be block yen watwa into watwa mienu a ye wode obaje utwa ode obaje eti won say me se die wo hwe no won hwe unya ya o se be dey unya ya hwe e fe de hwe na wie ye watwa se ba ko anso no mienu anso no miensa anso no se asa Missy unya ya o se be so unya ya o se be so o se fe de sasa where se baba sasa oh no asa ni people ni se hunu asa di sasa Missy unya ya o se be so won so twa ba ko anso utwa mienu anso utwa miensa o se fe de sasa ko fa to so ya wo hunu twa sasa kano dia to no kan si wono ti ka wei e be to bre bi no na wo na wei umui na ka wei amedada na dia bru wei se sasa e fo be twa hibiom
try ibiom na ade age Ghana mrente ne mabawa na mi tumfo yes munya sika ni bra munya ni bra ni se huna chidi aya ai akwana asa misi unya ya si abesuwo yes trabako mienu miensa enai enum asa eko another one was a twa di nyina car ni dollar car we ehwe se gbran asa now 9 enio enai fifio enai enfifio baby asa enai enfifio no enai enfifi obadi amfani sanka amen wo mi adwiri ni amen Proverbs kasachiro de Proverbs 23 verse 4 tie was emri umojani emri yimami back yinena no ohoro no awoji dollar no tie emri umojani afempa hunyade e pacho yimami na me fanchire om ohoro no beka enti babra wo hwam ye nkoye we bi emri umojani afempa hunyade ja ohuru machidi ohuru mu cha se mi cha na ye dan wodi wani besi die ni hoso na hunyade ka bi pacho fefidi e twa na ma me ni anwe ye twa ye fe ye odi bema woni odi onu de wona ne kwa kwapeni sika e fe hwe first kan ma ne enko e fe de oji ye ni o doji ye ni Bible say ahunyade a efuntaban yo etu so kode na we nyire firi wa kwa wiya tu so kode ebetu etukope yankwa fe wona no kokuru bi si e fe ni nyina sa mama na kuro patrimoine oh it does so wona na sa so aji wadi so sasa ka we ebeto brebi me si yi tax ni kira no yes that yi tax ni kira no that's yani buafuo yi 544 ni kira wom ya rogas ni kira wom me nka say you talk away boni o but onnam kwan benso we obi giska doto we bia waye mo ba fere na so omu ya wa fere because we would jaba wa we would jaba odi yade odi va mobra this odi soldier the boy we and me cause air scraps we as a satam no obi ko giska do ko pay we bi obi ko bring mo jeri ko pay we bi awan fa kwampa so ampe Jeremiah 17 chapter 17 verse number 11 do pa de nya wanya na trene kwaso ba yi tu yi we pigeon mame yi pigeon mame ani won fa kwampa so ampe trene kwaso no wanya na trene kwaso no o te sa kokko hwede a obi di abrabo pa na pay we na sese be free ne nsa ana edu sampempe so oni ya wo numu oni ya wo numu da bi but so far kwamboni so pay we na se be twam abrabo mu a obragu o te sa kokko hwede a obutuko se no to yaso sie nyo na ayedan o to yaso obutuko sie nyo na ayedan o to yaso Proverbs chapter 12 verses number 11 Proverbs 12 Proverbs chapter 12 11 verse 11 no we are confessed Timothy chapter 6 verses number 6 to 10 was na your donor sase no Bible said do mie ni donor sase no odidi mi ubedi dia men na do din se hunachi no oniti tiate ate was it do din se hunachi oniti and then what do mre amen nenu kwaje de me map two quotations pe First Timothy 6 verse 6 Bible ngas etifie sem no was it dia yo adufude pe ntini pe nia hoto onyame sompa aboju wo mu no onyame sompa aboju wo mu no eyade nya kese ya fa hwa ma wiase Bible say anfa hwa ma wiase na se yetimi fa hwifiri mu ko hwifiri anko etie wonu ye ne de ye kete ho a na dwuma wo ye no nya de obedie momenu no so ma ye do be hani ba bia wan hwe ni ye ba ti topic ni nyina ni wana epe wo nya no wo hwe so hwe na hwe sa so hwe no afidie enkwasiakono enye minipa na tuo ko sayem shini pa kwa yifa o sayem frame sabre ento twem kobo 055 9552686 055955266 asem no so ye fra apostle no apostle twin komo disia enkwagisem na etwagu sa no mo eye internet no so YouTube Facebook no so metumi di eye mo voice note no afa eye WhatsApp number na that screen ase no fafa so eye voice only voice only asem no so ye fra apostle no apostle twin komo disia fana wana to sumo
Everybody awasi. Hello, Pachamente wonka ye wadaruma. Apostle. Mame nkwaje sam abawfie. Apostle nie. Asempani ni o. Mese ma fro fiti kwakudi apenso. Na mi na yame asese ne de. Apostle yame shi awate. Onshira so mame. What to same. Amen. The very day me hu na me ko bo adwama yo. Wow. Now ni bema ni dem na me ko hu. Eti mi hu an me se kai. Krache. Uye wudini. Wow. Oh, station we wo dem de bia wo hwe na be di sa adwuma we. Obi akwa no ma me ko university, me ni ma me ni papa. Oh. Ahoche. Oh. Me medie. Na me de ajiwe che obedo. Oh, hwa di we say etu yi 20 cities reach ebe aka wa ye boni ana. Oh. Yache me ko. Ano no. Amen. Eti mi wi asu me ba fie no na me best scan ye na me nya. Da bia me te ho. It's Rebecca. I don't know. Niema me yesa niema no. Minim ade aba me yesa niema no. Na obabastia me master 80. Upon say me boy German me body diska de ye to me niema me di be school. Enye bi atinkentina me ko yesa ade na. Besa me pa atinka dia. Na ma ba be she wan corner. But free set me start it you. I think say a year more ni. Inshiran kapia so fun yakoponse sa suban ni na mini baby etu fire ti ame yo kese yankopon yo kese ba ya mi ase ma hu ntemi hu ntam kan ka bi kan ka sa te bia no kama nkomu da kokra Chi aso emui da wa si de bebi oba de nka ho bebre wate na me na internet na mi ko hu YouTube na mi ko hu obi otofo okra so okwa akra ko program odi obi yire. Oh. Lord, I coach hotel. I don't want to be PM. Said that go preacher be bonu amayeti. Ya mi shala mesi we okobeyan. Okobeyan. Oh, my dear, Onshira bebre onye wakuma so ade ma why. Wow. Oh, support nkwaji semwa na jimpa. Esani ni pa. Hello, pacho di be agaza free. Nkwaji semwa ba ovie. Okunye be kase dra. Mike yetio. Oba de shampa. Amen. Fiche watch papa pa corona num. Very good. Tie watch pa. Amen. Oba de shao. Nshira wonso mame. Onye wakuma so ade ma wo. Elo wase. Hello pacho di be akasa frame kwagis number ovie. Kwagis embre ni. Onshira wonso mame udi be akasa frame ni be ovre wada wo ma. Hello. Yes, sir. Mate yeda wasi. Oba de nzu nshira onye wakuma so ade ma why. Hello pacho odi be agasa free. Oba de nzu nshira onye. Hello? Yes, sir. Aka me ba kwa nse no kata. Meet you bra so wo so. Good evening. Me you so odi be agasa free. Yes, sir, Clement kata Madina. Iche Madina fo nyina kwagis ma ba fie metie o. O abo adwuma. Oba de na abo adwuma. Etio da na wa adwuma so eni ma pa. Oba de na adwuma so eni. Na wama nipa bebre ya agensa kira. Amen. Na mo so no nipa pi afata obat. Kana mo nka. Nipa ka no kre. Na ma ko de ba ko pe. Wo die Nsempa, utia sempa, wa ubehuru wa kuma musa we de ya sempa. Oh yeah, yeah. Na Ghana for ya so na de ni adwinboni ntinu ama sebe. O kan dokra na eti unka no kre. Na so ka wo no kra kuma, obetita sempa we de tanya so pa koji, wo abeyan ko. Amen. Binamika ho e. Eda wasi, oba de nsu shira, onhwe oso onye wakuma so ade ma. Hello pacho di be agasa free. The lines na shi. Hello. Mami mi tie udi ma be agasa free. Pacho me kasa free masi a 20. Mi tie wada roma. So ba de we onshao. Onshao so mami. Kini ni na di ye jwa pa. Amen. Ama me baketwa o entie na pa. Me ba ne so asema ama. Ina nasi. So you so TV ano dia so. 7 years. Wow. Wa tu di. Gana ade ngole pe masem die. Wa tu di for frau. So for apostle
Efo Ajimai. Medana say. Oba de nshira mami. Ba de nshira mami. Onya na kuma so ade ma no. Amen papa. Amen. Okay. Eniguo ni ade nya papa. Ma yebi. Oh. Me ti o je me nu me ho. Me nu me ho se oba de awe. Onfa me boni amaye nyina ntame. Amen. Na on kan papa you say me wa ton me hu se munye bi wa ton si. Your branch wa ton su. Yeah. Me na me ko so me di na oba papa na bo masu. Any problem? Amen. Papa. My bonnet. It's my barry of Papa and coming in Guya, no way. I feel I want to make Papa. Oh, some bonnie and my auntie. Oh, they came out of our family stores. Why this of one bonnie, Jenny? No, I'm no medium, Naming be a mood. In the dear mood that one is dressed a wood vampire kindness. about the young woman on yours when you are come to Gidianamo. Why, you young granny to Tun Granny. But the young hello, but you did a gas free. Quite just my about you. Minton can you what Arma? But I'm got a few commercials. But you deal. A friend Kaki. Kaki. And would you be a school year? You answer what's my 40? A dinner meeting here, dear. Who did Kaki? Kaki. Eh, sign the flow. Patron. Who brought for dinner? No, We brought it in the video. now I don't have a kaki. May I attend to your very Kaki? Okay. Where they? Kaki. Kakra. I know I oh, there be. Oh, Kakra. Omunya kaki 7 why? Kakra. Kasabitio. Kakra won't fly. Patron, 30 years. Hey, now then, one for now after me, Kakra. Patron, young years. Matiuti and Quages and one. Patron. About the inshroud, on your so. O mamma so you didn't share what time for no more. Then you hear penny poverty. Amen. Yeah. But the also. Michia mammy. Umama Quaser, Quages and one. Kakra about the inshroud why? Oh, shall penny in summer. When you know inshroud why? Yeah. And I kaki 70 once a while, I say, school the enemy. About the inshroud, hello, but you didn't make us free. Hello, good evening. Me you so didn't make us free. But your friend Bernard make us free Achimota ABC. Meet you. Papa, we be attending now, Madame for this. Bisa. All time or Yejunum Nana Echimazin Kakra. Adam, nya Efibian, Sana O. Na, Tana, Yankupon born, now I am Fian. Papa, you did say, Ghana, your boy moment by the number 1, we are number 2. Do the mistress, the south, like. What my Abraham was the question. Adam knew Nipa your born now and non-tape precope. Waria. Your born no a penny precope. A D Yankopons or Bonnie Ponies Bansan is Sassono. Adam knew near or can first. Into one of your born on your name and precope. And I say, when you're doing Vieso. It you know or started free day 1, but day 1 in your 100 that. In 20 minutes, I don't know 100 years. Or 100 years. Name on what started so upon a day, they go upon their tosun. Yeah. Did know about Adam, when you need precope. Yang and Yankopon say yang, Yaberia, or the ever process Mansa. The Adam, the end of the book, and Bible now, what kind the book of Job? Make sure I get to everyone to and started free in day 1. The Adam, the 1 year, no, and to so be a papa when you need. Okay. So I do her, and I even soon the day 1 to say, Mamma, when you go, Yankopo bomb our 4 precope. Or bomb our 4 precope. While more Yabaduma, Adam can only say, why I bought them the dickens you are no for. To Adam, no one yes to Conoma. There be no one sign Yabofra, no one sign Yaquada, so I have planted precope. So I did say, it's in the yang, no yang, you see, yang no. Or ye befa process be mansa.
Yeah, we ye timinan ye wia. Ye num no for. Into kan Job 10. Job 10:9. Verse 9. O se de Guy say. What's the guy say? When you say anyumo. How's Adam the dotie ni anwene Adam? Correct. And if ni anwene but free oba ne de ye bewo titie. We more than in foot robio. Eti ye de ne de Nyankopon se odi abode na hye yensa. Be ma ne oba tie. We hwe usa nufusuo. Eti ye oba ne be ma hye na o hye ni se nufusuo kogu oba na ya ase. O mai mu pi se nufusuo a chinchini. Nufusuo no ko oba ne wummu a na kwa chinchen. What do we die? Nyankopon se we die ni enam. Ene shame. What did dompe? Any thing. Eti ebe kwashe yefuru na Nyankopon akora no ansa na ya wo. Ba Adam wa anya ne sa. Debi. The end process ne de ebe wia. Anante free to ne 1 year ye 1 year o de ebe bre nya ye. Debi. Ye 2 years de ebe bre nya ye. Ba ne de ne oya body ma di kanti. The Adam who can the book of Genesis. Yes. 5. To so hu ne yire. Correct. No chere bia na vie na bedu ha di Adam de ono no o ye panyini prekope if so ye panyini prekope Genesis 5 verse 1 Adam want to so home ni Adam want to da Nyankopon bo nipa no da Nyankopon bo nipa no suban so no yo no be ma no oba no bo won be ma no oba no bo won o shira won otondi onipa da obo won verse 3 no Adam din frinhia o haduasa aha ntine se din fie mu odi nyini ba no obenya mfinhia o haduasa no and owo oba e woni seso se ni suban na owo oba wasna otundi set na Adam wo set echire no odi ye mfinhia aha wo ten ni kan ya to amudi ba de ko ba ma min kan se min fan kire wa sa Adam mfi obewunu no onya nkwa mfiri mu debi hwe mawo da bi peso omo ye se no ni ade o peso ohunu wie a aso be sum Nyankopon enya ma wo be hye obi mfie cause who mfie a enya friend say wo be hu Adam mfie a odi ena de odi so be ware na na ta oni sanfie no ye de no me we da on na yiri da ade Nyankopon twa ma bedu sanfie mu anse na wo be wo ba Nyankopon na hyehye de ato eti wo na dwene wo ho na ba obere yi wo mfie de ama no ye mu adwuma na oba de nhira. Yes. Hello Pacho di baby agaza free. But I frame you for Kumasa free. Eh. Yeji Libya will be or meet you wadaruma. Pacho so from tight you pa me free from 2019 by now at you sa ntino ye da yami so they were dum ye. Now today kwanu bibiri ye nobody has it di ye ba be teach sabata Adam why ba di aduma ya be check in fear no said no bible ifaso a share no na answer topic no because quotation ba mi quote ba twetwe akwachiri. Hello Pacho di be agasa free yay. Hello Pacho yanko line 2. Hello Pacho di be agasa free line na jamo sanko line 3. Hello Pacho di baby agaza free annual low TV set no loan kakra ne fei wa twe ho. Hello. Yes sir. Apostle shalom. Ya wa shalom kwaji sama ba fie. Pacho me de Williams keze think you. Medio William. Apostle ya dawa sepa na de bia na position wa de day. Meso me damasi. Se musu tie kwaji sam. Oche na ke bia mi wo mu doso. Apostle me tie wa na da ko kama kuma. Na me nya ma je sa asore ko me covida. Sanse me de azofo no bibie ya ne asore mane ya. Ami mo se bi kwa asore de ukokra anje na so atu ana mo se me ko living yawe. Amen. Shankoti at yawe. Obeso se bibia odem pa bobeta ya chine jidia yetu no. Amen. Papa oba de be share de ni etimi akam. Amen. Yesu ya nyankwa. Ade ama ye kra. Amen. So ma frewa na so na. Ela ni de se buni misadi atie no.
on fan cheme why be of frame ya wunya me bia me so fa cheme why me srewa na me fa cost be 100 pe na me dia to salary so me bre ya me sua de enti bi wa me ncheda me yi branti bi wa me yi fi silence so na sabre no na bi ono so on fresh sabre no no bi zumo mu afre na ono anyame on fan cheme madawroma enyame ni da ho mesem bebre ibie course no tumo na we me pon a metum bo afa course no kakra kwa du level a na medum phone de to de bi kra phone kwa no ado ani kra kire ka bibia kire say jiwa ho me no so nyina ho me mesem ti wo say bra me ye fi silence me ka say me receive course no sa be na wo say bia so on one frame sa bre no ti mesem mo fa nchame enyame ni da ho mesem wa semia misaye gidigidi na mi tie course na bebre na bibia maka se papa wa mfanya nsa nto no nyame somo ama efedi wa konya yade mesrema dabroma mesremo o frame na wonya obi so frame nyame mesremo bebre na mi tipa bi mi timi ka se papa ade na wo pe life foforo bi na wonya si mesrem bebre obi wa obeka se ene ye frame na wonya no be na obi na pick line no ezo di mesremo every pem obi nyame why mfanchami se branch bi na pa kwanti na yede asofo na masi nyina gusu ene asori mpanyimfo na mane gusu ni tu frɛ branch bi a obade aduma onsa beka om repem onsa beka me ya we nshira bebre na monso mo na monso poto nkwaje sem na box na me gba ko bi akọ gloves a shame nsa se me nko US na me nko bru di la hoya ya nyis ka meji Ghana me mo anum mesraw so ya sene na yenti mi fa nkwaje sem mra wa bribia unsa bribia pem life so betie ebe na ba slow support why na obi betwin wa fi bone ama inshira ba wo fie hello pacho odi ni ba aka sa free abato shalom eja bin ba ko pe apostle ba de o inshira pa inshira nso mami inshira nso Anibre de mebo wa bato emphasize da mo ba apostle she teaching si awoye apostle ni sa ama babunu nipa bebre asakra elo krepa ama bone bebre swati tie krono awishibra bebre so ate apostle adwuma we in fact adwuma yɛsɛ campaign for wo man mu so wasena nkasa esan sɛ so mbidi da ho na so obi amefa upie na akoba asam na nipa ne tie no ana ma o ma mefa papa baby ami woni nti ana mameka sa wi ni ama nyina obi wa bako no ti odin papa otie uka no atwe no ho afiri ho ana mo ma support bebre no so mo bebre adwumayo na se apostle na nkwa uro bi so amata mabunu ye twe omo ho afiri ni ama bi ho se ade na mpayimfo moa obi timi wuro me fa me ho medwane party na opanyina yisika no de ma no so onye na onfanko hwe adwuma apostle ye de na Ghana man ye ne de adana se apostle obade ye we shida papa na wase da no amfini pa wa ma obade ye we de ofre wono papa obema wo so no wahye wani monyam na wa hu sa ampa obade ye we otiase ampa obade ye we nka ho pastor teni pastor mensa moda biga obade ya we nshira mu nyina antebo atiwa ba bia wo bia obade ya onshira living ya wasafuma aboafo atiefo ne ahwefo nyina ya we nshira mu nyina shalom ya we shalom obade nshira bia jabe ba akopɛ on pastor njina me ka kire mu se enkwaya na man ko fi bi di matam no bia ba na akotwa me preaching na me we nipa no na me ka pastor nkuye koyi wi ano entwa akra o dabi eti aro fusi me yo mo nsama no fusi jama se bi producer de o mo ka che o mo ka me anu yi ana me di anu eche antwa akra obi sakra da dabi me timi me sini dabi anu just wa ka no se bi mi oh no come on masa jadi o che de kura jadi o che de kura e ko chakra o akra ne yatwi eti nyese wa se bi wa ka na me yi anu just na bi mi be start me be yi anu a obi anu obesa kana dwene nkwaji sam yengika sansam funo ginsam ba ku bia etosum e betimi aka se we die ye be clear na nsa bia me du nkunta hwedin sa sanya ni bre na ni pa kono a aka sa se we sabe ke hunyi aso beka below bet ntimi nkonko die chire because entwa kra entinu so wotie me na
mo adwenya sharp ate agimi mo adwe emra fie yes enya mo nsem nya na ebe yi ano dabi catch your plane cause antwe akra an sakra mami mami branch mami odibo eni ba kwa sakra dabi a Gyae Anibre boni bi no ni sunu no ujai asam no to ya wasam yan kwaje sam wasam yan kwaje sam obade amanti asem na hello pacho di baby akasa free shalom yawe shalom what do you show papa onjira so onwa kuma so ade ma papa ni bra tem a wo kan sanka papa be hu na watwene ho afiri bone ho se wo ma na ni abere de watwene ho afiri bone ho a anka no be boa ye pa kai bone bi na me wo papa sha se ti ewu ama masakre afiri no ma mebre ho amen na asori ana me ko se wo ba na me ne wo ko ana na nye no ho ade nso na me di animu e praise and worship e to da kora ni ana me di animu ami ya asori anso me be ti ewi e na me se sa ma je na free sa so no e se me ko no di baby okay bro ready that's all pass je wi ai sampa di baby yeah anymore e ko bo suba yi ni kin sene mi fi pie no ba me no ho no mantimi antena wo se ana me di mirika na makwa akopa ba be oba no ho ade a se ma fira jama bu amen ba oba di inshira so mami ba di inshira ko fa kuma so ade ma fira jama bu oba di inshira pa amen oba di inshira alon pa chodi me be akasa free kujuma Acho kasa free. Bacho me kasa free asanti amase. Ichi ajamase fo nyina. Yani onshiro pa. Amen. Onshiro pa amapa na mi fe oda amapa na mi tie preach no. Amen. Nipa isini kana pra ho bato. Ko kana pra ho bato. Kisi ta ayinfo ya ho abase se no se ma to asase mo atimi asa aton amaobi kai disi o ja asase no afili mi se sa sister we dia what anapa we ni ti we de kafra ya me wo shiro pa o shiro so mami dako mababa pesa on pesa ni ndugu yao dako mababa pesa o ba di shiro kafra ai we de kafra system way udi e cheba ka wanu edro do adi ba no nya small boy o oba man krata useless jeji wona suro nyangopo na odi anya ye do si suro nyangopo no ye hye na hu no e nzium edi we di na sika be ko de wo be fansuo no sa hello pacho di ni ba bi akasa free pacho also we live in pacho maka se kuma so be juso yawe o body ya ni shira pa also amen pacho frame akwasi futina kuma sina mo aya abla bone de ma bi kuma so so me charge to free ni asepa Yogia and Quasori. So, since I'm who TikTok and I'm the chat, it says, it's you preaching. It's in the show, TV, son of part. And the men I am maintaining now, man of part. Sheni preaching now, so now about the having Shira, what may you who know? Amen. Nkeka asofu numbu kan ya bla boa kwa kuduru nkenye so na ade ba kwa mesen so ji ajomambo ana ya mi so saya di mambo eno ba obuni sa akwa saya di yi wanya self control ba yo fi poto
toba dia we hwe so amen anibre no ayeka wasama no odene we mu na anibre bi o anibre nketen we do we kopi ba bia yempie be wie kire fa dia we nim na fa wo ka ye nim na fa wo ka toba dia we hu ye mobo amen because anibre ntimi ba mo bitimi fo bisika akatue so otua ne kakra no no asa keep anibre timi ba ma oje na ya fa ma me eno so enko anibre timi ba na ya gima obra enko anibre timi ba ma panyini obi di ade ama ne se gina fa ma o weka no enko ei no media gun crofo so min ko tup quotation sisi ya yanko hello pacho di be ya gasa free oyi ya nkwa mana ni me pacho ya free me boy ma mi tie o me pacho me ka se free manso ankam chia manso ankam nyina fo mi kire wo nyina pasta pacho nyankupo nshira fa nkwa jisma ba fi o ba de nshira o onya o kese amen ene preach ya de abane de ni hukura adwure mi me ya chen se ni pa nam kwambo ne so episka ni twitwa wo nan ede kopeka na ka no kohwe a dia na be be chamo inji bope eskedi wa ni wo no ni pa da ni twitwa wo nan ede akojiska yawe nyankopon onshira so mami koso a ni preach maye ni ento a ya de bonyefu yentwe ho firi bone ho amen na da je ja ni ba ajire nyakonta pe biebu amen da oba de nshira be no hwe so onye wakoma so ade ma wai hello pacho di be ya gasa free hello ocho mi e from me vans me ka free kwa benya ichi akwa benya fo nyina okay papa ya we shao onshira so mami pacho me pese me yesini na mi nim nyame ana se na me fan se mi nim adisua na mi nim trase mu na mi ye juma o baby a baby na me ye juma no e fan se madam ba ko na me ni ye juma e de me fan se data na dia me wo be 21 years na madam no e premasem pa na minim pa se waware enso na minim se musu ana se ibude maun curse e de maun nti for all whiles France me started maybe after some years back I started sorry mission there after some mission then after me starting to say me show programs and then what this year on church out de my I say for there 6 months me ye program be am try some friends so me enya engine emfa enwemu na always bia no e hye me so na e ma me re home ho se e bia bibi sai ko si ya de ko si nyina ne se ma me no me ne ko ni fie e ma me ne no e dae nti me ase after say me be hu adisia be hu trust mu e che sa nsem we nyina no shema kuma so na anytime be ebe ba ma bia na me ra ho me ho na me nim de me nya me ho sesia nti no na fese me say den na papa meye den na meye say at that time na me nim trust mu na so ene no ma be na shema kuma so say na so me nim ba bia me hu ni bia bio mpo say bia me nim de meye mpo ankasa me nim ade a o se me mpo Baba, bra, when you go to my way, and in media, so was in some pana with tea, Anna, so dear, and I miss Rawadaruma, the book of John, chapter 15. John chapter 15, verse number 22. Some can children preaching and went here. I can't money. I can't say, what for being why money. Now, fair dear, I fear what tea. Jai, chufri wunni na kwa yebi omu dia. Wunni uboni wanu ye. Wunni uboni wanu ye. Tide wate no. Tine ewa agen sachira. Sisa wajuni filu. Yes. Wose wajuni filu dia. Oko professor wase di wafo biro niti. Intinu. Sisa wajuni filu. Ne momunu. Sa wadi aye tuwa muda your life. Sa wadi ya nsi ye chile na abe dia. Eni obenya problem. Ne muse fenu wate. Ne momunu se enye die.
ɛno nti ne yɛ kasa no Proverbs chapter 6 verse 32 tia yo was do ofo yiri niti ofo obi yire no oniti because anything can happen to you because ni ko be chew otimi boost e bi na do ya sade no o de say ne kra say kres ya nchew so a na ye nominate do achi na ya de fun bi bobo nkete because ebe kwetia o sa si e chire nyo because oyo obi apam yere yes any who mate oyo obi apam yere very dangerous oyo obi apam yere just so very careful but young boy baby awadu no ubeburu time ni eyese wate ejai because obi atomu ntintan a ono de ompe obi onam wasen debi gofo yere ngura oba de mfane sanka amen no nsa no se wonu amen elo pa chodi baby akasa free ya bia apostle yanko so agu aba no na mo wa so no ombefa adansi dia e ba chese empempem sakra to de koso agu aba no that's it menfa won emra Korea ba David very good ebibre mpanyimfo ina ya behia ya man mpanyimfo ne ya na misi for do na almost 48 out of the 54 no behia also South Korea aye Korea African Summit no omabai yes topic Gyae Anibre ni nsem hunu obade bema omo atie no omo de aye adwuma san say omo bo mbe hunu omapa no esanso ebetie kwan a amane etumpon ne faso etumpon na mom ye ho de lalam ya omo so omo fanye adwuma yakopon kan mo akoma na ne die ne mi no kaso mu gusu oyikruma ai mampen ene foreign minister mami ayokobotwi ni mpenfo ka kan na ba tino ebesra omo so mu emfa ni dwuma mai na ensem hu na oma na kese omo etwi edisa no bunya ya njeje to emfiti to ne to emfa to ye ni ne di omo ensakra emai na timemfo ne nibre dosun do kobrani bayu am peso de nsabe edwuma hook up no abanti am edwuma mo na simple o pesika so o de edubere akika na nima sa hihye ne more na ese ne nsa na hihye empatia on de onye edwuma so o pe ahunye nye kun anu mekunkuma mo yesramo edru na obi adana okwatani yi ne nanso amba kuba yi fiwe edru ni so do koye so do kra na agba for the enche ubi ya obre pay na be sa hye mom so wo ye ne kakra na obompa udi ne de ne yakumapa ene edwumaden bata ho a yankopon be peja o san hira no wo ne wasifu ina bo ade so be hwe so ema ude adwene pa akowuom a ono ankasa ehraw a ha obieni da wase ono waboafo ene wetifo ina eti na edibebo adwuma so shalom ya we shalom brother David michia Korea fo nyina michia bandus michia obi bia o Korea ya we nsham nyina obi kra the topic bi obi bi sa bi about adwono okay so what is the meaning of adwono Inti ebe trans eba be teaches about adwon. Okay. Anya we fubi eke sama. If you because when adwon chere say nyansa o, ye ba chere say we fudun wa jimi a. Obebu wa kunta papa we tia hoka. Jefu kra we fubi a. Wo ufu ebi ma na ebi aba otrimu a. E ka bibi chere o say. Et said you obi edi sofo ni amon kola. Okay. Eke bi chere say sabre se usakra mpa. Sa tibia wa komu twon firi ne mabim. Di penyi na benya bi wa say ya fa yo mo ngofa so wo she yo mo no problem but unya bi nkwa dia jankwasi adwere adwo mpa ediri ya fro penyi no wanyini do ba di sha bebre ya ba be digis na bi wo no jimi ya wajimi
Any offer say full brown. Yeah, be who teaches. Who they welcome because okwa mama ka obo better fam. Better fam pa obo because me kofa quotation besu ebe kyerɛw sɛ obi owo bibia kyerɛ nyansa ne sa ya abotire ɛyɛ crown Nyankopɔn na de abɔ abotire. Mengaso wo shey ma mistake o. Ba me kyerɛ de owanya adwunu ne bi na odi wo dwunu no kyerɛ wo sɛ ba bia wadu no ade bi wa wo yɔ ade bi wa wo nyɛ dɛn wonyɛ asɛm wa wo ka asɛm wa wo nyɛ dɛn wonka ebere bi wa wo bɔ ebere bi wa wo nyɛ dɛn wommɔ hwɛ Upo, I want you degree on your mouth. Says I'm snow. In the topic, I do know exams. We didn't know Fairy. Maybe a fairy. We were fairy. We have a do. Wash we are young guy. People are going to pay. Very careful. I just have a toss on a man. Young guy. Hello. Papa, Mami, shalom. Yahweh shalom. Obadi shop editina kasafi kufredia. Papa ni bani de nyejo. Ani brainti ni pa meneneti ya oya so koye mo ho ade ni papa so onya na yere ho ade nti won pene ema na nya ho ade. Na mi shop obadi shop ntese no. Serious. Yes. O papa what trasia atimi agoma obanyini be koye oba ho ade na se wo papa jade a wo kire no papa watimi agoba anya wo yire ho ade ama obanyini okoye yire ho ade a wo se wo ba no wunye yenti won prima no nya anybody can tell me granny papa who ye jaben ada competition Una also wunye obi so be ya Mr. Bebre person me kodi papa wani brade papa wani Mr. wani brade jai nse hunu ye die chere nse hunu ye die chere nse hunu Mr. wadawroma adan se bia tie min kunta buo ni anta min quotation yes quotation mesu babu ni begwa aw but bia na oba na ba won chese min skan koye oba anwa de ne de bia beka se mitimi foa ameti ase na se bia bi chane na no kura papa we kura no kura no jai papa no kura de jai se bia oba ne beda wo kana o kasa de no kura so jai mesra ka wo mom na ka oba kotwempena oba hyere so nkoye oba anwa de papa mesra arandie oba wo famane o papa nua o kofre no ka che se o papa aniwo na ye mi so wa kotra wa wari ase no nya ne yire wa de ne ba wari ofere aniwo na aka no aniwo ase aka aniwo ase aka so onyo mame wadi na wo wanyini abeto no na oba kotra mu bi se ja efere but nyame mu no ente sa Bible kasa obi awunim se abrande se wutie mi a the book of Exodus min kotuma papa no mi kotuma wo young boy no 22 verse 16 Exodus chapter 22 Bible ngasa verse 16 kwaso wasi so bi kodada ababawa wa nyanya ge wa kofa bai wa awon nyina wade na sa wona ne da na ni abawa na kwatwempra o ma na jatira de koye ne wade ge ni papa na wo koye ne wade ama no na kwa ware ge no o papa so ni wachi nkwa akobo papa bra ne bra amane ayo papa ku o papa wango di ade onya hu yi mani ni ade paku onkwa wonya anya sa on quality mistake no on wow da fere na enya no fere na enya yanko eni melo hello apostle yes sir chogude me yuzo pacho apo ma hope de namnado we apostle pacho preacher fa besafuna wopuna obojaman no se obojaman no benyofuna watata besafo watata namdem ti ebompede Nyankopon show na onye okasine de biara nya awonde na achechen Bible ma enso yetumi esu me be fi me atwe ho afi yambo no Nyankopon show na onye
Obadia we. Bible ni mu sempetre Apostle Philemon no ko agime na tesu. Hwema akwacha na sensempe we die minti bi da. Ghana asofu ya nwa die nkuto na wotan. Wo ba ya pregasa akwanchira. Wo ba ye disu akwanchira Ghana asofu ya nwa de enkwam na washe. Mezimpai bona tamweji Apostle okwaji mene munkunku weni au pastor mense pastor che yasinyi na yatamweji mamu zulo livi ya wasafu maye gomo Apostle nkwaje samanaka nugususu leka enyi bi Bible no kasa jenyi bi bone no na yensem hunu Yesu moje ato yelunumi alunumi na efi na wankasa himfo pachina doko jenyi bi bone no yensem hunu kodi owo kosie ya wonyanko bi wo painter na mo de ye buburu kosie aleto ebe ne djuma pa na doko ye jenyi bi bone no yensem hunu abeifonku ko aleto abeifonku yi jenyi bi bone hwini Apostle obadiro yinya wenshiro enya one way da Apostle ten bebrebe ebe na dinti quotation no kasa na leba obadiro nkonkra no kire de fafa we na asofu wuntumi nye no bebrebe na ni dede hunu social media nyina ono pe enye bibia adoma chede obadiro ne de amo no won wede no why na wo botan solid wo nuhuni se papa nye bi ne wodi no ehwa Bible mu quote mu sinsem bi nti na wonyu abre wo no Apostle obade lo himbi awe onhira onka wo no nhwa wo so no gbo ho ban bi che pastor mensa Mr. Isaac Germany mi chiao abato te ka che anti iba bi che mu nyina na sa nyansa sa bonsam wodi fusunsun gba na oba na adwen na obosal obeti Apostle Philemon Okwadman Elohim ya won twani buto ko bi ne ba semfo no ko be bia atabade ye de ne bokonku bi ne edi asinku bem hello bacho yeah, so good evening bacho FM Simon what can me say nipa ba wi ase am wi ama de sa ni be je bibia wako also dia ni pe bia ni si ji ase pe bia fi ase abo fa kwampa so na o de bo bra problem bia ni ho ni bia o ade ne ka kula sie ne da na se mpabo akula wato wu de mpula sie ne da minti na mani pa ji ase di pa fa bia serious say the ba diske do yenti ndi hiangu ni be di hiangu pa de ba diske do de wu ti ase di na die na ba ni patri ma Anibre boni se die ne kasa chiro minti die ne bo muti Anibre boni Proverbs 15:27 Anibre boni Proverbs 15:27 Proverbs chapter 15:27 verse number 27 nipa ni yamim yeti omade asem bibia nso no amimu infasopefo when ye fa na mimu infasopefo osa ni fie na do kira chade na betena wa unti sa oyomi obi oyem mimu infasopefo no ono uma ne ne na ofoso wa ne papa ade chipe na ne wura fi sankofo bebre wo wiase obi oyem mimu infasopeni bia no wo ye ne papa ja ne papa kraya obi oyem mimu infasopeni because obey ne papa and so ni da still obeja wasa ka wasem ibie no so nani emimu fa so pani no o se ni fie besa ono ne woni pa do ye ne papa no o tinsa ni kwaduro so oh enkrofo bi kunkum enkrofo enam enkrofo bi na nkame eka no nko na kwa be se ne bra no eno ntimi nya se twade ne bra na kwaduro so se ni bra ni hu no owo be di ade Mumfa supeni wa sefie no wa fetsi kadro ni kwamba ni biso akonfie ofo nyina na kanongwa no unko sifie ono ubra wa broche mudi ni pictures wo sisters wa bro udum pictures ni namunro so body be no wade ayaw ujimi omu udom form no mo neska mo fa mraw mo mobra ha obadi vanessa nkan amen
we are now say unyaba wo sister wa kwanto bra wa kwanto ka krebi obenya dia ma wan so wani mumfa so penny no o say fio and so ni onye hu se boga bi fikanti bia bi so aba no ba ni crop ni bonus money bogas no nye brothers na wo no no say twampoa money bogas na nye bra da udam na o si da bi and so still and so nani minim ano ko a odi peso didi minim nsan ko peso odi gibibi the bienu so sa mimunu na ni brade etu ka we no sin na ni bre kokokokoko the book of Proverbs your onkophobia amu fa superfo no oyobi ni brade kokokokoko Proverbs chapter 21 verse 26 obi wo ha o si ye woni pe bi wasasi so a na ni bra ade kokokokoko na ni brade dai kokokokoko masa wonti twi we da awon mi so ba bo wa o si ye woni pe bi wa na ni brade dai na ni brade kokokokoko kese the news I read o ni brefo o say nipa de pen ho o say nipa o say debi o be so ji obi kon no ni hwe krom na wasofo bi mu e ka no nko no abeye se wo enso oni ba bia wo firi ase ni ba bia obedu yi odi abedu Proverbs chapter 23 verse number 2 verse 2 ti haye yeto obadi asem babo ne kasa na sa uyo odufude pefo a ba yo odufudi pani a what is obi a ode se kan eto minimu sika to nipa minimu wate o bra na ukunu o sister ukunu wate utwa ne mere woni ma beka kire o be bia ne nam no o yade bia nso wani ukunu yade pa bia nso wani o yiri yade bia nso wani kaka utrim ana na bia nso wani sa ani bre boni di ukọ wie be boni o se be wie nyesa me mi hiti ba wanya quotation be sensu na di nsem bebre beba topic ni say Gyae Anibre boni ni se hu no obi ko fa ni bre boni kwa so no say this kana be din se hu no di chachi young girl be bia wona nam o ton wa yase dia na de be wie wa ko she bonwere odro so 3 pieto no so nya pieto papa Peter Sakopa ya dia to fia ken wonu TV no akosha konfu Pieto we akogba dwama akosha akonfu Pieto o ya dia bo ba dia mfani senka amen omi adwinu amen yanko tu ni yanko hello Apostle yes sir my chair from 94 my US branch na Yakupon on Shroud. Amen. Elohim Yahweh. Nam on fan doba Yeshua Messiah din so no on born by no Shroud. Na maybe ana me wono na chese nye kra. Oh na ma brabo mu no na chese me ko Sunday asori ni bi. Na me ye more of nkofo a omo ye dey bibia no yehu ni say normal. Oh na ne normal no me start to na me hu say Bible no say enemy nimu kra na wachire me mu na sisi ano ase de bia no me bo me bra bia me de Bible no to ho a me hu ni say my more of my dream mu bie more na me hu ni say nyansa so eba me mu more ti na me hiraw obade yakopon onto nkwannem no hiraw pa amen. Michia US branch Livia for when na so nkofo edi biri no what do you say no my brother and I we be ya lepe mo basa be starting preaching be starting who dan say ya be preach ya person say me I do be jam go magician I don't have time we need time crab so that what me can what the winji what menye ni brefo e wo kasem we dey wa kotio utio wa be so wo kasem e wo kasem ndi na me pese me che o se minim nyansa ti mi anya me bi wa men so there be kwambie was what say preaching topic na ba no twini pa free bonim preaching oni pa beti benu no ho wono mfumso ho benu no ho eno ne yedi asoma yan ne amanye ma bia eye doctrine e wotime preaching about doctrine wo bato waguo wan ya be force se uni anu yi be force obenya anu yi
and the bemo I done it true for. But for so be yanu ye, but more than a true for body away whom about. No me ajiba on the end of that way. Yeah, let me tell you something. Yeah, Bible do be kan yo. Nenchirem ani asam no. Bible do be kan nenchirem ni asam no. Proverbs 22. Proverbs chapter 22. Me part of verse number 17. Verse 17. Brewaswase. Netie anyansafo kasa yi. Netie anyansafo ye kasa abade na me so kasa kire wi asa. Fa wakoma tunim die. Fa wakoma tunim die ye de ma no so. Aye fese wo de besia wo yam. Fese ye nsama ye ka obade wo dim no. Wo de besia wo yam. Wo de besia wo yam. Ma ne nyina mom fam wano. Ma ne nyina mom enfam wano fa bobra. De be yo. Na wo de wo to rade so. Na wo de wo be to obade awa so. Enemi ma wa hunu. Enemi ma wo hunu. Eno na me chiro insam. Then we are you go test but an chiakra Pastor Mensa maybe asemna be 42 32 71 72 and 0207211337 fagu mi dina se ene go no ene go he TV ni so a ene go no kitua bia nso support nkwagisam na yentimi fan sam ne mmra na fa wudi o min ka se gya waso na bedi machi na maso na ye nim sraw di o sesa wadwene a ebebo a bebre utie bia fa na fa ba obra da chi ehiem a wo ba de ahenni mu a akasa apostle bo ame misumisi me da wase se wo so tie nsamba ne de so ma me no wo fo so person ye tu anamon so a the book of Jeremiah 4 Jeremiah chapter 40 but of verse number 4 you talk about the assembly person ye kwa sorry